manatu sa mo le ua tatu o lia manmania fo'i o lenei aso fou e ui ona o le o matu i le tula fiafi ua mou atu le tele o le aso mou atu le taeao o mai le auauli ia le ua i le tulaga o le tauafiafi o le tatu temi ua 2 minuti te le tula fitu ia ia le talitonuga ua pasolo ina ngoto ifo le la io aulo mau pen malamalama mana tu foi o le o matu le o ngata tonu ngale mu o le tau mafanfana io le sama ia po le tau vevela ia i matou o lona winga foi la e o lo matu ia pe le vaiti fo le tai fo e ta ne lava le valu o lo lunga le matau le la e fatu a mautino lava o ngoto le la ina ua te ale a fo le valu o sistemi fa pena u fa la ua anga ileva ai mo termine le pe o le te va vai tu fa fo ia o le na lava o lo o sudwa e ia avio le la ia o lo mo pesina mala malama ile nei temi ia ai te tonu o le anga fa ftai lava ua o lo fa so po di pelo so i fua ia so te tasio vai aso ia e afuai o no tatu fita pa i fo ima o tu silsila mai ma va ia tu ia ma feo fo ia tatu uma ilanga le lei fai pe o tatu ma tai sili le langi wa ana le o le na ia tatu te le pene io lo tu ona masani tu le epa fa tai li o sua ia o le tatu ina fo ile mamalu ma le ia o Samoa po fe lavo le nei lo langi o lo no pia iai ma au mawai ia o lautou por kalame masani o le lupe faale le lalo le famalu ia o le tatu ala leo masani ua o le si fofonga o le taia fou o le aso to aso fa le nei aso fa o le masina manatu le na ua so lima ia ma fanga solo to foi le fanga solo mai foi numera te vave fai te vave o leo matu te vai aso mua tatu te vai aso le ua vai aso le masina lo na valu ia o le na lava le tartununga e fa pe lava ona tau matamata le tatu folonga i le masina ma le masina o le vai aso ma le vai aso ia se yo fo ina tutuli lo atu lo toi fua ma ola ma le tatu ola ia si o tatu o le lava le toe masina o le nei tausanga lea ua masina lona valu to e fa masina ia ono tatu tau mawai atu fo ile nei tausanga i te le vave a pai asi te le vave o le temi ia pe afua iai i mea na tatu uima iai i le malu masina na umatu nei ia pe iai li i mamao te le atu le masina o Januari o Februari ia si tatu o mai ile nei ma le mau ngasu ele ngata o ngasu le atu le na e te au mawai ia a o lo tatu wai pi mo ia tatu te alala inu mamao le to tele o tatu o lo mafuta mai ia e pi o Samoa lava taula iai le tatu wa ai ma taula iai le tatu whainga malanga isia langa o le atu nu e pele ia i tatu le atu nu e le whai ona me sea ma le ai mesirapa o e ma le tatou waunga tupulanga na whananau maola i Samoa o tele uloa ia tatou whanau po le ase ia atonu se i vanga na fo ua o le to inga age group le wa ia tatou temine ia whatoa natu tau ma natu ai i Samoa ma tau ma natu ai ma toi mafofau ai i le atu nuu na soifua mai ai lo latou tupuanga o latou matua wa mea moni lava o le lava le sawasawa ma le pe i lafi o le olanga nei ia e fesilia o fea le me tu ai Samoa o fea le me tu te o mai ai o fea le me le tau tupuanga ia mo foi tilo al palangi fōringa me ese le me o mai nei tangata ia o ai foi ia ule nei atu nu o te va ai ia Amerika. Yeah, I look at America as an international country. Yeah,
o te vaai I ai ona e tuititi a leisi atu nu o le lalolangi e le aini ona tangata I totonu o le malo nei. Mai e le sasa e tu totonu faasolo ai vaenga uma le lalolangi. I o atua I le Pasifika atua. Le aia si tama I motu atu motu o le Pasifika e le iso la tu tangata o nofo I la tunu ule nei. O le talamoni ale fai atu. Le iso tangata New Zealand o Australia. E lo nofo I nei. A fo I le tau le mau nei tasile atu New Zealand le pi o New Zealand to tele lana au overstay e America len to tipoti atu. E o tangata papai, e o tangata paralangi ia mai foi overstay ni. Io. To e whapena le tau mana tunatu le tatou por kalame ia mala ule va aina wa e le fai tauina umai tatou mawafu ese mata tomo tatou langon. Ele whape foi e whaumarosi tasi whape sao na mana ia ane mena rena ufai atu. O wai e matau na awa. Whaina wa ia America o le international nation, international country. E fuala ila mena te tala no atuai. Le aise atu nuu ma atu motu la iti to e lau o niwe, o tonga, o fiti, o tamai motu la iti Marshall Islands o po oai e maua maola tu tangata I nei le atunu nei, no nofo ai. Pai matangata nuu le to tele o ila to, citizeni, no nofo mau. Papena, ele ngata fo ila ina o tangata tatuna o tala. To a tele la o lusia I nei. Ua whanan, ia vai fo I tangata re swafa ia Arnold Schwarzenegger. Ia, ele ni tangata, fui o tangata whai mai tu tonu mai, a tangata mai isi kondentina ta te tele, e a fua sia, e a fua ono le atu nuu lea e whapele tala le lato pese, le lato national anthem, mai the land of free, it's a freedom, it's a free country. Yoi. So mena lei e malie foi winga manga ale nei tunu e faiti o mai si fa mai e le tauna ai ora tunu ma losi lona ma losi tu la fono ai ora tu la fono e pui ai ia tau o tangata tu la fono e o fatasi mai a tau o tangata. Ia, ole na, e amatatu whapena I le talanoa le tatou por kalame. Ia ti o e samo. E amatai ia le tatou o nanga fui o le nei fiafi. Ngā lue ia te ia umai o lo malo si tau mawhai e muli a Yesu so ia le whaafifi le mu ngā lue ia fia ai Whaauta ua taura tamai le malolonga I lunga e le aini mea fita ngā lue ia mawha anau ia tupu te le talau le malo e leina ua o lo matai le ilunga ngā lue ia fia ai whaauta ua taula tamai le malolonga ilunga e le aini mea fita. Iwi whaia e o mātou loto, ta mai whawhtai le alofa, whawhtai lo uanga le lei, whawhtai lau tausinga, o lau leo leonga, o lau puipuinga,
Mātou te savavalia ma le mautinoa o lo e mafutaina I mātou. Wa o lo e mua e te muli e te si o mia lo mātou ola. Mai ai le tae au lo mātou ola e ma le ta o toifo I le afiafi. Ia le atua lo mātou tamai whaafitai e le au noa le anganga fia ma le anganga vivi ia te oe. A wā na le aila u fio mātou te leo penei o le ala lea. Whaafitai I mea malava tau selo mātou ola I la le tino. O le ea mana vaina e whaafowina I aso uma. O mea ai o mea inu. Ia, ma so se mea e whaamalia ina ai le loto le tangata. Ta mai whaafitai tele. Ia, mātou manatu ta mai wala au ilo ngang pa ia o lo mātou whesoasoa nisili. A fio maia. Tau tō rua le tau tua man au nanga. Tau tō rua le whaafonga au mātou tangata. Leo ina o mātou loto ia maua le tō file mū. Ia whaamangalo I mātou I meu sise maang sala. I le aiso mātou ato toa. Ao lau o fio. O le tongi ola na e pena ua ta ua mirtonina ai masa o mātou tangata. Ao le tatala. O mātou lavo tangata anga māsesei ilo tātou wafia ngai. Whaamangalo I mātou. I le toto pa io e ke risoro mātou li iman whaoro wole mwala aua. Amen. Se lau fitu se fulu mar fitu le numero le pese lena o pese atua I nei. Ngā lue ia se ia mai. O le ma ai whaafatu pese o whiloa I ma whawhiloa I atua na mana onga I le tusi tala o le tusi o Mātaio. Mātaio lona tā upu luas fumatasi. A o lona whai upu 28. 28 le whai upu e pili. Ia. Whaperon whaitawina. Peni a wha outou. O le tasi tangata e tō rua o nā tali. Walu atu ia I le urumatua. Ua whape atu sole. Ina alu ia I le aso. Se I ngalue I lau tō vine. O na tali mai ai le o ia. O te musu. Ai muri ane. Ua salamo ia. Walu. Ia. Pei o le tala. E tali ai le. O le whataoto. Le vaenga leo le tusi a Mātaio lona tā upu luas fumatasi. O le tala whai mei nā watu le whai whatoanga. I o nā tali, o le matua ma le laititi, saue alu. Saue alu e tenga lue le tā whatoanga. Tō vine. E muri ane. Na tali mai le ai e na musu le li. But later on, he decided to go. Walu. Ia na fasili foi ia le o le tama I le ilona lua, le atari ilona lua. Senga sau ina alu. So si e alu I tenga lua le ta. Ili umatu tari wale lei. O le afa pena on the fight. But at the end of the day, he never go. He never did. Ili yalu. Ia na filifili leo le winga o le whataoto lea.
na mai lo le fafsili mulmulia ne isi foi pula loifo pe a fa oro foi tau o feo atali o ai o ila waia an sili o na faia le mesili o le tali matua po le tali le titi o le li ina musu o le li ina ioe e maneia le afoi o le fasino manga o le mata upu le na fasino o le toe vai aso o le ngaluanga tala ia Yesu sa fai a mata mai karilaia lea ua fasolo ina mai a ua umana tapena lona uso i tausanga e tolu umana tapena ua anga i mai fasolo atu i Petania ele o Petania le ile fale o lena o atu tonu ulu ia Yesu just before they enter Jerusalem. O lona winga o le toe vaiaso a lea o lana galuega tālaʻi na aulu fale atu i Ierusalema ma agaʻi atu le vaiaso mulimuli lea a o loloma lona oo i ona puapuagā lea lai ai ia le tasi o vaega o tala o le amataga o le tala o le fai mai le faaulutalaina o oo atu Iesu i Ierusalema ia na o le tulinga o na whaatau i le malumalu. O le whaataoto ai whanua. O le vanga mulimuli la le tusi le pese le tatu pese. O le whaataoto la le wingo le talo i latu ai whanua. Pi le pi fisi matuia o sinata la pe o ngā lua o tutofi i whanua. O le tau o si mele na mai nei. Fai o le malanga o le toe vai aso, ta penanga ua mai a ua uru fale atu. Mana tu fo le sau ngā leo mai ngā leo ese mai karileia la uru fale atu. Ia ma wala awe loa ia le niso la uso o au mai le asini. Io ese o lana malanga whaatupu e ngā iatu tonu o Jerusalema. Io masi i o tasila ia vaenga o le pe o le mana ia le luasfuma tasila. Tango ni te whaitau mai le luasfuma tolu. Le foi upo luasfuma tolu si tau mai lalo. Ua uru fale atu ia i le malu wa ona mai ai lea ia te o si tauranga si temi o le fea ngai o Yesu ma tangata i longa o tulafono le au tusi upu ma le au farsaio tangata o momi o tangata vui e latu te manatuana o latu le ia sisi ai sili na malamlama tulafono whaiuta ia pi o latu o le unwhanmela Yesu te milena fea ngai ai ma i le toa tele o latu lea lai ai ma le whata oto rea na fesile atu a tali mai Yesu whata oto pei o anga porkiki a leli o Yesu e fesili atu a tali mai mo meo whataoto. Ai a mai whataoto, e le whaingo fie na malam na mais. O tala anga fui o ne meo whataoto, e le lua e le toru e le whani o na whawinga ina. Io so se whataoto ar tuspa ia. E le sili atu le tasi lona whawinga ina, tasi pē lawa lona whawinga ina. Mea tau whataoto. Le ala mele a mai i le tala le tatu pese lea. Pe marit fe mei upor pese. Ngā lue ia se ia umai, o lo malosi tau mawhai, e muli ia Yesu, so ia le whaafifi le mu. O le soifua ngā lue. O le soifua ngā lue o le tangata. Io taipeia o le teimifoi lea o le
toi tu Yesu lea pe ua fasolo le au so o marto sfuru marto lua o le to Yesu mea na le fatatali ai le taimi o le a le fa pe fa tu Yesu e le o le fatatali no fonofo o le fatatali ngadue e mea e momia fa pe na fula i tala lea fa tu Yesu fataoto lea o ai o tamai e to lua e ao no to fa pe o tamale sa oriental tama matua fe me tama matua fe tu tama sawer tenga due le tato vine ai musu tama matua pe ta imulmuriane wan a tama le chichi na fai atu ei ele umatu ai pe o le po o le saur tali walele ai po ale aso ele fai e semen fai ele al silila ona fai ele fina ngalo o tama o le tali o tama matua ea afia ina le mea lea o le mea le toe salamo i lana tali na fai momoa no winga o nai toi loa tama lea ma toe salamo va pe a sesela o tali elo tama o le o la o Yesu ma tatu vava ai le tala ma le anga i o Yesu i le satau i le fai ngofie o le ua amata na tapena tu e Yesu ia ona so o le tolu tausanga umi tapena i Galilea le ua o mai tutonu ina ua savalia lau ele elo Yerusalema toe vai aso a ngai atu le toe paseka ia mao o ilo i satau ese ala fo le aso tonu ale o le paseka the night before yo na maliwa i fo Yesu na fasi ai ma maliwa Yesu so o nei me e tasi alo tatu awala i mea ia o le iloa le tangata ona salamo ia iloa le tangata lea la fai le tama matua lea fai atu iai Yesu fai atu iai le tama e te al ai musu but later on mo toe feliuli wa i le finangalo le tama matua mfapea oka le anga ia la utali wa tali elo tama anyway I'll go I want to do something for him, for my father. I had tamale chichi. Tam fai tamale chichi impress lona tama lona ilana tali vaveatu. Ai le semena fai. Ele I salamo fo tamale chichi ilana tali sesele wa avi lona tama petai o tama matua. E uina musu damtanga. Asa fai el finanga. E fianga lue. E ngā lue moai, io o lo tātou wola, ma lo tātou malosi, whao ngā tatau, i o tātou wola, I se o langa tau mawhai. Ia muli ia Yesu. Io so ia leo la whawhiwhi le mu. Ia lena? A lue ia fia ai, wha auta ua taula tamai le malolonga I lunga e le ai ni mea fita ioe e o ina lava le sini ma le aunga le whamoe tangata Kirisiana o tātou o atu I le nuku e ngalo ai whaingata le ai tinga ia ia tele ia lau whafong angfo I nei a fiafi ini mata upu ia mani nisi fo io e anga ia le tatu tanoanga ile nei fiafi taliva ia o le tatu paanga masani ia o le tamaita ia mo fanua tupai ia ile tula e iva ile temi California ia ai portana le tula e lima ioe nei tana le tula fa ile temi New Zealand temi Aukilani temi New Zealand ia ona pa au mai fola ia leo tatu wo ma tatu pa masani ia e fa wo to ile tatu
por kalame i le tā o le tūlā e iwa lo watu tatu tentu sutuni te tā le tūlā e se fulu tā le tūlā e wanu. Ia, manatu sa mo le fuila o le a ia ina i mata upu tātou te tala noina i le taimi le nei a o le i amtani fo'i ia le tātou por kalame le tūlā e iwa. Mana ia tala le tatu amatai nei tala amatai tala fia le tūlanga o le tatu au ta alo sa whaimaranga atu i Glasgow, Scotland. Pe o inalen whaatino nei ta alonga le taupulenga Britania por Commonwealth Games. Lena whaia le lai maua mai. Out of 36 nations, todos fulmareono nuu o le taupulenga ia po atu nuu. Mai le todos furuono lea, a tus fulmarfitu ai le au ta alo le tatu atu nuu, Samoa. Ia, le se mela utora lau ina i fua ia atu nuu, pau atu nuu na tau kampea i lo tatu nuu, mai le Pasifika fia New Zealand Australia. E va tolu ai New Zealand, Australia, ma Samoa, i lea whainga o latu pine. Iwi ana o lea ua maua mai e na le lua pine Samoa na maua mautinoa. Tasi le pine o Auro, tasi le pine apa me mea, ia mai le tama ita a pine siliva. Mai le vaengan FCC. O le pine Auro e mau matamata you say Ines Towers, the 18 years old. Ia maleli o John Tuffy. Ioe. O le mantua le whaingo o kilo po kalama na sii. Ia o le tūlanga na pe o le tala tamai na wana o ila ua na to rua na whapalei nai sa mo i pine. I le eventually o le AUCC me mafa. Ia pio se tala fia tala manaia e amata i le tātou tautua. Ia pe a fua lava sa mo i atunu o le taupulenga. Ia atunu o le taupulenga e a fia i Afrika. Ioe, e a fia ai i South Africa. E a fia ai Australia. Ioe, e a fia ai i atunu o Britania. Se ia vangana United States of America ele ioe, manisi atunu laiti ele iai tono taupulenga Britania. Aru te lea o atunu e tau wā fo i le common, lea fo i le Olympics. En tau wā fatasi nei, unless i yaini second strings competitors atunu ia na e peila o New Australia. Te ua mai ia latu second strings competitors ele o latu tangata mua pe whapena i lau lea tau titilo atu. Ia ai po lea lava, po latu tangata mua, po latu tangata lona lua. Compare isi o tatu tama ia tunu. Ia e filia le pest mai i tama whanau lea tunu. Ia ono sa moe pe ia fiti tonga. Ele ke lea se selection, selectai ia lana au ta alo. A le lava e filo i maua le pine au. Maua le pine siliva. Alu te mana tua Commonwealth Games back in a day. Mena lenta uta ua iata mahaloa le o Seiuli Paul Warwick. O le urua i Samoa le na maua le pine i ta alonga i le taupulenga. Alu ta alonga fo ilea. Eo, ta alonga le o le Commonwealth Games. Io na ia maua le pine siliva. A pine siliva, o le tala anga o le tamalo sa tau te maua le camera. Ua pa i le tuli te le si i fo le lea. Clean and check. O le clean and check o le si i fo na pi au mai i lo mai i ana fatu a tu wele lunga. O le snatch le sau sa o i lalo le pa
alu saulunga si malele le ta'u fa'asamoa tātou le snatch o le si malele io o le clean and check na pe au mai io i lo sunga titi ia ona fa'ato'a avelo le ilunga ma o le si lana tu pili au roi ia le sunga ia se uli Paul Warwick ai ele i patauina ia ona o le tūlanga maloha ni pani io o le tūlanga whapena sa mo ele i ai aurua i sa mo lava na maua le pine i talonga ia tau pulenga au lea la ua tele ina tele pine tele talonga tau pulenga ua maua i pine le aritua le si ngā mea mamafa lea foi la ufa paleinai le alo se yuli Paul Warwick ia po le li o tua o Pepe Cherry Warwick ia o ia le na le o filfilia e talonga ia po o le tau pulenga Britania e whaima presidente o le vanga i o le weightlifting ia po o le vanga o le sisi ua mea mamafa le ua filfili ai ia se alo sa moa mo se ua i taimi e na te leadinga pe na te taitaia pe avea ma presidente o lea fo i whaangatama ia e umaloro le Commonwealth Games then the Olympics o lea o tatou o tumtumonga e le whaingofi pe o le tele ana taminate tatou ia South Pacific Games lela pe ua pasia ia Samoa le South Pacific Games pe o le ua la atu ilunga i le tūlanga o le afoi le Commonwealth io e le i maua se tātou pine ai na sisi me mafa foi lea na maua ai le pine le tamaitai o ele o pelonge ina ua toe fai le recount ma maua ne ai e pine siliva ia le tātou tine so o le ua i pine ana Samoa i le ta'alonga o le sisi i ua mea mafa ma ta'alonga uma i tutono le Olympics yeah, that was the very first Samoans se meta o se ko I mean not ko the silver medal i le Olympics ia ai tatu tartaruina o lea o tatu vaai atu ele o toe mamao e sea ele o toe mamao e sea Samoa ma le vaenga o le tūlanga o le pine aulo i tutono Olympics au te loa foi maua o se pine mua e maua tu i le vaenga lea o le sisinga o me mafa o te li whaalongo pe umairi i manuia se tasi o le au o vanga foi le au fai pele li o malo soifua malo te lona te mafuta mai tatunu alo fat i lo tatunu mainga ele manuia ta ilo en teu se sela o fai tau ma sela o vai pe umana o sisi me mafa le manuia ile mawele tatu pine ai le manuia se tasi o le au fai pele ia nai yalo fo ia tatu atu e pe o lena malanga fatasi ma le tasi fo i o fetu pupula o le tatu atu ia le fionga ia faumuina to ale tai David Tua io tasi na meta o te whalongolongo atua i le au commentators pe o le e tu tamafusu a pelo tala noa mai le kona tantali le kona le au fusu Samoa tasile na me longa e tau ai le au ai atu le alo le atunu ia o le o tu tamafusu alo tala noa mai i le maualunga na o ia i le alo le atunu ina ua va ai atu o lo tu mai le o David Tua io i le kona por tuli manu o le auta alo po le au fuso tatou nu o se vainga lelei o se vainga manaia ia e paurava o le manuia ia tasi ale mea o te le fia te fa le fia te matamata i ta'alonga ia e mai se lava mea fusuanga le emecha e mai se fusuanga ia o tulafono ua poa dai le ta'alonga ua poa dai le mea le umia break le umi break ia sau le warning i tamata alo ia malisi mea
e tautonu lo se tu i tinaanga i loa le fai tau ia upu. Ia pi ono tu rafono fo ina ia le eme tiala tau ia ma ta'alonga tele ia. E pi mana ia le tu uva profesa. Ia te ilonga umatua i folo le le ia fo fai tau upu pe tu lalo le ni knee down. Knee on the floor. Ia fta am fai le na fai tau upu. Au e te ele mana ia fo le poa tela tamata. Anyway, ia o nai talana mai le tatou a fo'i i ta'alonga o le taupulenga a Peretania pe ona tou iai. So u tango se i su e atua ia u whaasalalaunga lea. E si whaasalalaunga lea ia tu inatu mor sila fia. O le whaasalalaunga ta ua lava lea mo tama whanau a sa pali. Whaatulo watu sa moa o oe o le ao mamala i le whaasonga o ao ma le atu whalasa. Tulou lava. Ai whaasino tonu le nei whaasilisilanga i le nofo a swafa whaapea tama whanau uma a sa pali i o lo o awhifio ma papa au i Melbourne, Australia. Susu le tapa au whaasina le marietoa i lona nofoa vai lo loa ma lona whala fola loa. A malele whaafafonga i ai Samoa. Susu le fionga sa le ainga sa marietoa, susu le usori, susu le toa o le sa o na lua, ala la ta ile matua i a mango, manuasi whanua, i a whapea upu i a te oe sa pali. Wa e se tō wha inisi o swafa o le tātou nuu o loo au mau i tutonu o melepone au se tālia. O le awhaia le whailoa inga tama whanau o le tātou nuu a wase maftanga ona o loo toa tele lava o swafa o le nuu whapea fo'i ana tama whanau o loo a fio i inei i Melbourne o melepone ai maise fo'i ni o Paolo mani o ngafa. Ngafa malo mātou te malu wai i tu e fia o Samoa. Ai tainane ni au taulanga soifua o lo whaalele a wale atua ma le tala lelei. I le aso luas fumaleiva o le masina le nei o kuso lua afe lua ono o le awhaia ai le tātou whelua inga i le teimi i le sefulu toru sefulu i le taiao. Sefulu toru sefulu a mo. O le tuatusi o le awhatino ina i le tātou whelua inga ma le tātou mafuta ma whelua i le aso o le tasi sefulu fitu. Network Drive tu kanina i Melbourne. Susu mai ma au mai sau 5 tala e a mata ai le stala o lo swafa a wale maftanga a mata le tatunu. O le Israel moni e tu ma va ai ilo nanu tatu whelua i le aso ua atofaina whawhitai. Sainia i to telea i la tu o sainia mai ai mua o le sunga papali e liepa papali ene se sunga papali e liepa papali ene lua se sunga ainu u laulala li o matua siosi lona toru se sunga mua au sa iopu asiata lona fa se sunga ya tuila epa a moa li o titi lona 5 se sunga se yuli fo sio urungia lona ono se sunga sa laa keleka sa laa ilisala lona fitu to fa ya olo ipola pa napa forwena faumaua ia fa pele matua ia mango to fa ya au ava muripu au ava tio sua ia fa pena foi le swafa ya memea fa fetaitia o ke sene ia o ilatu umalena o lo saini ile faalinga e pei o no to fa forma mai ia o matai o lo matu nuu ia o lo no nofo mau i tutonu
o Melipone I Ausitalia o se whainga lelei o le maupopo o ainga o nuu I whafo mai ma Samoa o se fuafuanga lelei ia o te manatu fo I mātou nei I Los Angeles e le fou ia I mātou ia au se teimi ia ona toe wala o dia fo I leo se maupoponga o le tātou nuu I California nei I Los Angeles au le pasisilanga na Samoa ia na avatu whapitoa lava ia mai ia I lātou o lo nofo mau I tutonu o le setete po le city o te leo Mautinoa po le setete Melbourne I Ausitalia. Ia ma le tātou koko Samoa o lea o lo o tātou maua mai lesi tātou o ka fou mai Samoa. Ia fiso o tai mai pe ai mana me se futala na se futala lava le tau o koko I le si ia I lunga suta si sulu suto pi ona to te leo falolo te leo to mo se koko se futala yo ale merna le ute batua ia o le sosoani le na ale tatu por kalame ia mo le au fai fatu anga le tatu o tunu se futala le koko e alu sa o isa mo la se futala batu le koko ma oe yo nga luenga na le tatu ofisa fa sala ia o le sao le na ia mo tatu usofo I mai Samoa o lo tu I mai le muri papanga ia ma to le lau ele o Samoa ia wa lava ia se lumana I manuia o tatu watunu I lana export na tu fo I mo ia o le export se la Samoa le o lo mai fa po le ala watu inga me mai fafo e tā ua Samoa le tātou pupulima fatasi ia tātou te langolangoina ia le oloa le tātou watunu ia olo awina mai te walo tu fongata mafa ia ele ngata fo nape o no failo atu ile ai o San Bernardino iai ia se tasi fo fai pisinisi ia le o la faele siuta ele o siuta ma si ona fatua ia pi o la ua na le la open le la fale o loa I tonu o le county of San Bernardino ele o lo le se temi ona a mai leo o le address ia e lo atuai o le tasi o fale o loa Samoa leva te tonu o community o lo whawau pele tautua ia o le li o junior poasa ma le au whainga luenga siona anti ia o lo o te tonu le ai o Kasone City of Carson I lunga o le Main Street ia mauai ia o loa Samoa o loa taulima o mea ai vela ioe o mea ai li whavilaina ia maso se tu ainga o loa te mau te tonu le tautua male o nanga whafso taiane ia le li o tuna poasa ia male o nanga a le poasa store and restaurant I te tonu o le ai o Kasone ia po le City of Carson I LA nei ia o temine o lo whanga solo le sisinga fua a Los Angeles o lo o whatinoina ma taita iai le sunga le li whaife au ia Pausa Thompson ia malana komiti iai le tamaitai o Violina Brown iai le li o Samoa Tupita le ataua ma le fatua ia Maryland ia ma le totele o ilatou ia o lo iai fo I tonu tasi fo I sa fai ma epikopo le kalesia mamona o seri I o Palaisa po Price na pauna o tangata o komiti o telo ia e pe whatama iai ia le sunga I le toina ia Leona Thompson ia e whatama I le komiti lea ia ma lea fu I whamoe taua o le sisinga fu alo tatou atunuu lea ua savalifia whānei o lea soro na whāne nei amata ma lea so tō nai so sa o na nafi ia ma lea so na sasi atu la u whasalaunga le tūlanga fure le na u whapea tu le teimi mua mua o na ua se la whalongo
o le whauawina o le fua lea, e tā loa le kuata i le ono, kuata i le 5 e tā i le sā i totonu o le loto a atua le whaifua, le ale winga. Pio leo manatu ia le li whaife au ro teita ia e whaamalu si mea lea. E tā lo le 5 le to e sare pisa ta puni uma whale ainga, mea uma e pese le lotu o whare whale ainga e iai ma pai ele lotu o le ainga ia ma le pole ale organization lai whaise la tu put, pole ase mea. Ioe, ia watu minute na 15 to 20 minutes. Ioe, e sa o ai tutonu le no whanga, ai pe pese ele lotu. Tā lo le ono, ia whato atu e open ai, le ono la i le iwa i le afiafi. Ia whato ata puni aloa ia i loa. Ia o le whaasaonga le nā. Mana ia fwoi sia whainga. Mana ia fwoi le whainga pe i le i mauala le whainga lea i le teimi ia i rātou sa au maia tā rātou au maia mo morfua. Mai tau sanga tele, e li mauali me lea. Le special 15 to 20 minutes. Ia e whai masa tā ele sa i to tonu o le no whanga o lo whatino i nele fua. Ia ai pese ele lotu o le alawa whare ia na te iai. Pese ele lotu, ia ma whai ai, ia sina e le whapea fui o ni whai ngā lotu o le asa salu ai a tori tū lao whai. E nā o le toru se furu le window le mai 20 to 30 minutes. E le whai ai le lotu o le whare ia. Ia a o le toe amataina por kalame o le sisi ngā fua. I le tū lai ono. Ia whapea nā la fui le nei a fiafi. Ia o lea ua salo le ua o te ali tū lai valu. Whaasolo atu i le tū lai e iwa. E tāle iwa ia ona. Ta punia fulia e tusa o le whaamoe onsa me se i tau senta tu le tātou link lea. Ia pio si toe whaalingana e whaeloa ai ia o loo vevesi ai mātou ni ele tumu le ai ukase. Pio ina o loo whaatino ina i le sisi ngā fua mātou i LA. O loo whaatino ina i fōi ia whale ainga ese o food booth ia ma non-food booth o loo whaia o mo mea o mea whatau ai o mea tau 5 o mea ai vela. Ia male mau ono mea argai ava pe o leti ni LA ia po feo San Diego o San Bernardino o feo lava le me o e ama so me so ava no e te alu e te fia ai tele ma na ia matanga fia por kalame aso to nai ilesia so to nai fia 7 days ia le celebration o lona 5 se fu tasini o tausanga talu ona fatuina ia mfatinoina lea au onanga. O le tangata
pito te lea alo na taimi sa na ia tau ave na ile fu alea ia o le fionga i le fasisina ia loa o le fionga ia loa a pele faletongo o le tamale tasi le tama is a good leader yo it's a great leader i tono the community mato ni te le fu lo na south community ia ala la ile fu alea ia fatoa fa matu tua le fua ia ona so le maleli o Samoa tupita le ataua nei tau sanga pe lua pe to ia le ala ua so o mai lo ia male tau avina ele sunga le fai au ia pausa yo PK Thompson o le ai muli na le ala o fa foina i le taimi le nei atoa ia le lima sfuma tasi umi ai o i lava i le nofoanga le po paka le o ta ua le Victoria po le paka o le manu malo sa se isi temi sa a matatu le tuala i tai o temi nele o si i le tuala iuta ia pe fe alua ia ina le whainga tam whai lava o Samoa ina ia tau fia le paka lea ia aua ni i maua se isi pe maua Mexico pe maua ia tasi na me e tau whai ia nai tangata o le tatu atunu ia tau fia le paka lea i Victoria ia aua ne i maua e Mexico po se isi atunu ua whaisi umi o ia Samoa le vaenga lea paka i lalo le vaenga le county e le city ia mo nai vaenga na e tau tala tuai ia le tūlanga o le tatu sisinga fua i le temile nei. O lena i lunga nei le tatu se maliu se li i telavou e suafa ia Vito Saveatama. Ia te le lopo le ale fa uminga o lona suafa atoa. Pauna le suafa le no u wawa ia tui o Vito Saveatama. Na maliu i totonu o le malaila kapi o le fionga o Vaiala. I pia, e leo le au a Vaiala a o le malaila kapi a le fionga pa le au la kapi a Vaiala. Na fatino nia le taalonga lea o taalonga o le rugby league, not the rugby union. Io o le lakapi liki e iai le taalonga le va o le Pia Maroons ma le Marist boys, whatever. I la lea na tatu wa iai ma tatu o tele a video ka ke va iai e le tamale na pa u. Ele i te no vai atu tele lo tonu po le hanme na maliwai. Langa wo ta fiu tele video ta vai tu te ia o pa u le tamale. Ele iai se me contact iai na le na yo na te ia o pa u i fo ilalo. Ele ai se sina la talata iai. Ia ila ule ai mala ule tilo. Ai langa ule ama isi video e manu ar tangata e manu ar fatfata. Ia pola lava mena tupu o tangata. O tangata. Ole ta uai ngoa o ilato leva foi na tau ele sevens ale tunu. Ta ua le ngoa ia o tilefia ta ua. Ai nai sira fia uma o tou le foi alo le tunu na umi foi lana tau ele sevens ale tatu tunu. Le la pi ta ua ilo na ngoa tonu o ia na mata mele misa angalia ia o tele o motinoa. Nanga le o manino e mo ia o tele video mai ta tele o tele na ta ufa le ngole li ai o tele o manino atu i video sia mai po fia tonu le mea na amatai yo ile o foi la sa tala pa wale me o yele utala o tupu tele ma ua fai mai tangata el pe fa matalai ia la taita foi tupu langa o le old school ia po taimi yo once upon a time ia i matu fasileva ia apira tau tala mai fe me o le unga tupulanga le nei wa tupu le loa malava le loa a le te fai atu te pi tau mana i foi si old school
tau iai le mo le mea o le feavata'i ma fai mea uma le ava fatafata. Nanga whapena winga o le old school. A o le tupuranga televave la le i o le la tatu tupitilo iai. Pena whai atu o telefi tanoa o aina amatar fusuanga. Na whawhewhea na la vea pau ale mea fia tuturi loa le tatu polkalame. O le maliu o se tamaititi o se tamatalavou te tonu ta alonga whapea. Ele se tūranga le lei mo le lalolangi la kapi. Ai meise fo i le whatoa umana saingi ia le tupe fo le within 4 nations. Australia, Papua New Guinea, Oileai, Papua New Guinea, Tonga, Fiji, Samoa, Wha. Nena saingi Australia. Le selau fia, le lua selau mon tupu. 250 millions. It divide among 4 nations. O lono winga. E ono se furuma le lua miliona ale atunu. Mo le whaupunga la mai for the grassroots of the rugby league. Lono winga e atina e mai le lakapiliki. A leua maliwai ia le whamadua tūranga whapea o le rugby union. Le whatoa whamanino mai. Le ai se o le rugby league. O ila tūtonu le na lea na mafua nei i le whaalulawe. E na maliwai ia se tasi o ri i talavou. Tu te mana tua fo i se li i o le matu whaipule. O le matu whaipule so whai a namulau ulu. Whaipule o le matu tumalo. O lepe ua whapea nisi ua regret lana fionga i le li whaipule. I lana mea na whai na mafua ai o na ave ese ia le afoi. Na laina whale tonu le si o le tumalo whale alili. Ma leo whapea nisi o mea na e whaia i lisi tangata. E te toe o iai. O pio tusinga na leo ua i lunga. E ui lava le o datu te leo mauti noa. Pate le se upo le atunu. Ioi. O le mea na e whaia i lisi. E whaifu i lisi tangata i ate oi. Ioi. A whaina e oso wha lava i le whaipule. Ma le sa whai masui pāle mi o le malo ma minstao ngā lunga te tele. A whaina e lotu mai e se voi e oso i le melea. A vele tangi i. Ia o le la ua anga i mai le mea lea ua e wha mawai. Aisia. Sa o le mena e whai i lisangata. E whai fu i sangata i ati oi. O le mena whai e au i lisangata. E whai fu i lisangata i atia. Mai le mwhentatu o se i au. O le leanga o nei mea. Ia. O le foi la ua whai e le sui le li le nāru li pālota mai safune. O fe foi le. O ilingoa. Siueli. Le foi oso le ali i whai le mea. Sau mamaua mai sawai. Oso mai oso whaarawi lavi i le foi. I le whamsinonga sa whatalua. Sau mamau mai se vai le ama se senga mele na fai ni namlau. That's exactly the same thing. Exactly the same. Tutu sa lelei ma le mele na oso tuail tangata le ngo ia matafeo vai usu. Ai tangi o ia ana alofi momo. Ile adi fai pule ia po le minsta o famsino. O i tatu te loai mo le meo le ola langa wale mana i le mea. Pepese mai le lai tu e ola fau le parimia mana na pito. Fai atu sa pora sa le parimia mana la tu fo i pito le mano. O tou te ola fau. A ola na fesilingia ma sa ili le lei ruto ma mea ma fo.
e sa o le fai atu a le vaenga le malo, e ola fau tu le epa malana vaenga, even though le foi fina mai tu le epa, e ola fau ia le fionga le li mia malana whainga malo. E le sao, it doesn't make sense pe a whai mai aisea, a foi leo te whai atu so o ale mata upu, o le tangata e tūlo na tūlanga manu malo, e mamao ma le mea o le ola fau po le ola tau wharang. E wansa ke ngofo e lunga tumutumu, e te le to e whai mea tau wapena. O le ola fau, e whai e le tangata e lea e whai a ina. Aisea, e tam whai e to e lolo o mai tangata o lea ua i lunga, ai aluatu i lunga. So, in order for him, or for her, or for whoever, to get up there to that level, o le fafau o mea leanga. So that's natural. O le natura foi lea. That's the nature. So se tangata e lalo e whaia ina lona soifuanga. E le to e saoni me lona mafau. Na o mea tau pule leanga e me le mafau. O inala e a foi, e mautino ai le tala le whaia. E se tu e inga tu le epa mane ta pipi manato e ola fau la uli al mali to manan whainga malo. E wansa te e tumtumunga mea. Pau ale mentality o tangata te e lunga tumtumu. O le mamao le vaai ma tilo le vaai ma pe whaafewhea na maintain up there. Eoi. Pe whaafewhea na maintain pe sustain i lunga tumtumu lea. Eoi. O le ala me whai. Whai le atinae. E whai le atinae. Aisea, o le atinae o le atunu. Ia, ale o le nā, a whapea ni mea tau talonga, a whapea o stangata sisi. Wansa ia ke ore ko mero ma o champini pe, o le pangale te fusuanga, o lea, whinau i lau koleni. Whina, e le koe mai mauinga se kai me koe kilo mai i lalo ma whapea mai, e kau fofu, le ai se mea whapea na. A o le tangata le lalo, e pau ale me lalo, o le shortcut. O le ale shortcut, ina ia whaingo fia, ona ia pitinga le tangata le uelunga. So ata towola i mea ta o le shortcut, o le tau whaleanga, o le whau. A maila le vanga tu le pamana tu e fina wina u i mta apulea. Ata towola e fina wha le mafau. Sao, e le lau te le mwhena la tu pitinga ma tu tano atu. Lenga isa, that's nature. O le nature le sui whanga male ola. O le tangata e pito i lalo. O le tangata o la whau le na. Aisea, e fia o le tangata le nuwhanga pito alunga. Afu nenu tano atu le upu mau lalo ma le mau alunga. Te le lo mau lalo. Te le lo te le feelinga lo le nofo i lalo. Te sea e mau alunga. Te le mau alunga. Ai e te loa lona e mau alunga le loto mau lalo. Whawhela le sa o le tala. E te loa e nofo i lalo. Meaning, fifi le mu. Aua toi tau tala se mea. Ta pena na ta pena lau morisi whenga palota. Ona whatoa e toi maua leo lunga. A o le mea leo lo munga ki tau e apia e lo ngoa i le mea oso i le mea. Mea ngai ka ule ola whau. E ananga e le maro lo whapea. O lo tam whai e mai mawhau tangata i ate oe. Tem whai e draw, ki kam whai e draw mai attention o tangata i ate oe. Alai ke lo le leia. Wa e le toi mawhai se mea. A o le tangata poto ma le tangata tamai. E na te lo le leia. A whapeo langa strategy le o le saudunga. E whaitau whaaleanga ma whaitakau whaavale i tangata. Ma whaao soso tangata. E umai e o mealonga kei me oki e maku i fore pū. Na kere koe o le kofi. Moni ar tala le whai atu. A o le tangata poto ma le tangata tamai. Te te tonu tala lea. E le toe ono e sere urunga. E ta pena ngunguro. Mena ta o tangata poto. Ta o tangata poto. Ia, ele ngata lai na ora ori ia. O sio ele. O namla uru. Ma le tangata linga ma ta feo le tangi atu i vaiusu.
tolu na le na fai nele me to lua sa vai au tele lo foi pa fe me wai matafeo o matafeo sa mo sa vai o matafeo le ngortanta le fai tangi i vaiusu nanga le na mai no spepa o matafeo le ngoa fai la o matafeo o sa vai langa le se makafeo i polu se vanga se ka polu ela tu fai me sa vai matafeo ai sa mo sa vai o lona winga o mai mama wala o sa vai ia o mai i apia fai ai le faale tatau fai ai le mon meo lea o le ola fafau le ola fau ia ai kasi aka kale fa oso e tasi aka kale fa oso ia mea ia o le na o matafeo urungia sa nala ia o urungia ngai sa o urungia o le vaiusu o le matafeo ia o le savai io sile makanga o ia winga ese le matanga o ia winga ia le uta pena mai e tuia fuatongi le uta pena io e a maila na tangi mo le meo le strike out motion le ua maila ia fa ia le fa ongaina mo meo morianga le na fai atu ia io le uta fai atu e fai anu au le faritua o le tolu tu ia o le lo ia manino le malama i me io ai mai tala ia me ono ia e suai o tupe sa fatalua ele ni tupe le malo anyway o tele tala fa ia ile nam ta upu ai o le me o le fia tu lo atu o le o toru le o la tu fa ia le me io na mula ulu matafeu rungia masio oi foi ngom tai o le sio ele le na loile le palota tasil nata mai titi tau tala titi ela no foi atu pu ia lang o te matua mamao oi tasia ta mai tau tala ti o ni ta mai oi mo me ele ava mo meu o matai o ainga ma meu tulanga ia na soalo sio ele ava matai o ainga marto o tu teo le palota ma meu tu mai va pe o le tu te lai ti la fa mo laula lango se vai lai me mo ta ma ti le ti fioso no o le oso so na alu le mafau le ai afu e luma fu e tua o atu tala noanga o atu mata upu tu te tala noa i lungo le tiope o melo te tala noa tu e mama sangia tu te roto e ala na mata tangata o isi tangata na mo wai numbers viewers na mata ya utu o tangata they are laughing at you o le tali e atu ia te uto e leo ni tangata e le whape ana na watu e mata to support your program e le pila o tangata e tu muai ia matu pokala me le anu tala o le tōtelo tangata e mata i le si whongatai a fau i le lupe whalele they love to hear my voice they love to see i mata upu o te tala noa tuai aisia na foi lailo le ia sao e sao mata upu i tala noa tuai but for you guys o to ia lango ina le ita pipi masalo e afa tangata e lango ina utu matangata e lango ina le whainga malo e watu e tali e fe atai ia o to the people are laughing at you they are not laughing with you at you o lo tari atu i a te utou e whai outou ma meula ana tu te whapea nei tangata e matamata e lo mena e ala na matamata tu tangata i a outou o le tari i a outou ma outou pipelo na whai
tinga na tou I loa o le matua pepelo ia nei foi me e me veseru o penga te failang na utana no to na fili observa mai le tu te le tara no falua ma tu tara no na fi o lava na fi le la tu tara no ia ila to umala po lo faia ala to maftam fai eva a to tiro le e mawalunga views ali tio ma tu le lang no ina fast tasir na fua e fai loa mai ia te o Samoa langa e fa longo nei tala no le ori ia li tio ia lang no ina fai mai o le tunu wa ma le tunu wa fuli le tunu wa a kilo I kanga kala maka ia la komia e penga ko pasengi o Samoa le mata ia na tu io o le tasi 5% o la to wa fans motino o le tasi 5 o fans le malo la tadi e ya la to io tara sa le fai atu a tasi na pine fa mau ni la tara le fai atu o le majority o Samoa wala to lango ina dia fai nga malo o lo iai I terminate ana ua tu le tau whalenga tu le epa malana vahenga. Ai ua tau misi alofa iai ia nisangata. Awa a tili le ino tangata. Ora kou kau whaleanga mara kou mai kou valo mai lungo penga te whailanga. Tu te leo mai whaila whai whale linto mta upu mani mta upu tala no pe o mea uti tala no atuai. Mana ia si mele uti tala no atuai mana mea le naturo le tangata manumalo, mana naturo le tangata whai ina. That's a real nature. Le uti tala no atuai. Te olo whale mawhau. Na tau lole ele ser tala le uti whatuai. E sili so olo se tamaititi lato vasenga. E te whaalongo I mātua o tamaiti le tu luam tu tonu wha. La le mea o le mawhaia sau whainga ioe. Pe e ti ngā mātua le sili so o sione. Sili so o mea sione le amtanga o le tausanga le. La le mea whaitanga. O le whailo se whainga e ti ngā le loto. O le ti ngā le leila. Study hard. Mena ta o le loto le anga le leila. To study hard in order for him or for her. Ioe, e pita ile tangata la usili. Ai ke alu lo tam fai se shortcut foi pe te copy ke kau faleanga, pola se me ina ia faleanga ka me kikire momo. Pe te alu ta la I le nu fa au fai a onga male. Inda to ka ku ngakura le. Ele lo se me kau ke mfai ka ku osoro shortcut. And that's the worst scenario mele ka e oso ia wala pupu. Lo wala pupu e afiailo me lo wala kau faleanga, lo wala fau. Ewa. Ale natura ia tala no mele natura ia tau. A fai o le tangata sili. Le me ke faia. You got to study hard. That's the only way you ke beating the system. Esa. Ia le mana yo point o ke kanongo. Ele mfenga usau kala ngua kia ki ukungi mea le mongi mangi mea ioe. Le te tala noa tu facts. O tala moni o te tala noa tua. Aisia. Nanga o mea umar tamale o sio eli. Maliti o umai e lang. So se te mea tala noa I tangata nei. E tala noa lava ile tau mawhai. E whaleanga le li pan mea. Ma whaleanga le whainga malo. For what reason? For what reason? Plan me ko whapengai lo ko ola. O whapenga le ko e se me o whapengai to ola. Na so le o tu le pa me le ai o whapengai me le ngai. A ngai o le o won fa fia o e famsinonga o e ko e ka fale. Lengo le upusanga pa ka ko mai se upusiring fa ngofie. O won fa fia o le famsinonga. Tu uro to fale. Ele iwo ninga se whamasinonga I ele pāremia. Tasi na pine whamau o le sa o le tala le utana toi.
Yes. Ele itai o whamasinonga i se mai o se warning i le fionga de li parmia. Ele warning a le whamasinonga. Na o tuila epa. Alana wa ua uma ona warna. Au mai ele warning. Lele warning. Au ki koe kau whaleanga. Au ki koe kau whaleanga ma kau fuarengo o le fionga de li parmia. Lala le seora kala le whai atu. Iwa tatu ui nola le sa or tala le whai atu. Tu uru tau whaleanga. Ta alo le polo ua ta alo tino. An mera ua maua samu. Ta lua na tula i mai la uri ana mali etoa e whai ma pale mia o le malo samu. Ua le nofo le leito ino tula epa. Le tama o fono toe. Tamai titi o lala i le pule. Na iau tano whapefu ilanga la iki umara uri ia kia. Ngau kule epa e matua ia. E te vai sa mo iai. E te vai totoa ne i mea ia. E vai totoa i mea i mamafua anga o ne mea uma. E sau le me ta o le loto ua tinga tele. Le loto ua matua feu le ilonga se mea ua mea vila le tatu tilo ai. Ua inu malie tangata nei i manuia o le atunu. O tuila epa, fono toe, o le ala i le pule. Na inu malie i le tamau a inga o Samoa. O le mea o ona i tangata ia. Le va ai mai i le whainga malo, ua whai e tangata la tu te manatu o tangata le tau aloa. Ua whai e tangata le tau aloa tonu o le atunu. Ua whai e tangata la tu te manatu e leanga e le leini a onga tonu o Samoa. Ona leanga i lea o lato roto. Ma le nofo le le iai. Ma le ua le longa se mea. E o ona mea uma i le tofu. E matanga mea uma i tilo atu i e matanga mea uma i le vaai. Ioi. E ngā muleanga mea uma i le songisungi. E a asa mea uma. For the 5 senses. Your vision, your smell, your taste, your hearing, and your touch. O senses ia e lima o tangata ia. E pupula atu e matanga i le vaai mea uma. E whaalongo atu e. Toi a papa te linga. E le fi whaalongo. E pupuni le whaalongo. E so songi atu e namuleanga mea uma le songi. E tofo atu e o ona mea uma le tofo. E papai atu e a asa e mō lima aisia. Leva na inu malie i le tamau a inga o Samoa. For 30, for 40, for 20 plus years in power. O senses umalai o tangata nei. Leo te latu te feelinga se melelei. E tepa tu i e palapala le vaai. E whaalongo tu i e feu le whaalongo. E taste tu i e feu le taste. E pupula tu i ona o mea leanga e pupula ia. Mea na le maua e tu le epa sai lele, fono toe, le pule. Male heita pipi. They provide bad influence. Observer. Fake pages. O le tio whanongolongo. O podcasts. O le au whasalalau. O le au tustala. Ua influence umai i 5 senses iau te tananoa tuai.
Ai sia wa ona ai mele tofo. Ai sia me wa matanga ai mele vai. Ai sia me wa feu ai mele tofo. Ai sia me wa mu ai mele pai atu. Ai sia wa tapuni ai le whalongo. O le mafau o le anga. Ia le ngolo tala. O le mena ta ule loto. O le anga le mafau. So se mea tau i le mafau e le anga. O lo loto lo mafau nga. Io e. Langa le mafau. O le to sanga tonu le mafau. So se mea e alu lua e tau le mafau ia la uli sipa ato le mafau. E le le ia mea tu le epa e tau le mafau par mio la uli se a koa mea. E le ia le o na pe fe pati ai li moni mafontoi. E kau le mafau ia la uli sipa lo markalangoa. Makua leanga loko mafau. Aisia, they never expected this man to become the leader for Samoa. Even Tuila Epa himself. Pina tau tala tu mai le taimi o fia me. Tau tala tu mai aisia, na vai leilo a fia me, she's still on their side. Yeah, e sao. Sao pese. Le u whailoa. Le u man whailoa mai le mea o toe pa ua e fia me. Ai o mea ia le natura i o tangata ia. Ai va ai fo ia la tu au fasala lau. Ile ni mata upu mata ngo fie draw ai se attention se tangata e fie fa rongo se tangata i se mata upu la tu te tom fai discuss. E a mata lava ile fa leanga o paremia. Ale lau ke defending. Io le lau ke kam fai defend le mele. Fa fe no defending. Ale o tala no atu senses. Yeah. E unique le topic a tamitsa vai. No tano te for 5 senses. E a fia uma senses ia. E a oki le mafau. Lan me ka o le mafau. O le loto. Menga le fai mai tatou le te fai atu soa. Te tala noalo i le loto. That's refer. I le me pa ele i le ma le u. It's a muscle. It's a white muscle. Yo e. Me le lunga i e menata o le muscle. Or a tissue. Yo. O le muscle alia. Le ale no fatu so. Ele o le mafau le mele ta o le fai ai. Le tono le ulu. O le skull. Le tono le skull o le fai ai. It's a noun. O le alanga luenga le fai ai. E pamu. Move. Lalawinga, to think. So the brain, thinking. Ngā ruenga le brain o le mafau. O I la a mai e lea leina a mai le na whaetuta tu por kalami. O I refer I ai le mata upu tau loto, o le loto. O le loto le tala no e tuspa ia e tala no I le mafau. E leo tala no I. There's no such thing o lo loto I tonu I. Ia wala. Te tena no so oa e whatanga te disagree. Mena ale te whaeto. Alu e sa ili. Alu e sue. Go do your research nga ko mana mai le mele te whaeto ia te auto. E te fiu e sue. A amne te whaise doctor. Can you look at this person? Se vai po ferme tu ele me ta o le loto. Le masini o tatala ala na whamatala le loto. O le loto le upu le whasa moa e sa woiron mo o ngā toni. The center. Ina se le upu lotoi. Lotoi fale. E o ngā tonu. E mena rin wha ngā upu loto e center I ai le whangata tu le upu le loto e whape o ngā tonu. Tātou te refer le upu le whaongai palangi o le heart. Your loving heart.
ole fatu ole me tisi ole tino tata fatu yo le manta oto. That's my heart. Ale wa fa nga tangata fatu spa ia ona ole position. Ole al position e center. Ole ale winga ole fatu. La le nga wenga le fatu e center nga ke pamu mai ale toto i tu tino umor tangata. So e center lai tangata mena ni femi ole ale me tau le femi. E te tau o na center le nganga o le atua ia i tatu. Mena rin fai mai le upo o le tatu o le mauli. E fisili la, o le fen me tu o le mauli o le tangata. Fen me tu o le mauli. A fesa sa o le upo ta o le mauli. Ia le lau fatu sinta mai fale a ngale mo tatu. O le mauli e sa o le upo mau, mo a u. Ma le ale la ilea, lilo. O le mau lilo. O ina sa o le upo le mauli. Nanga tau te whiwa sua le upu ngana, o tō se upu a ngana e fatu e whau. O le upu la le mauli e sau, o whele me mauli loai, lea laina ma whau le tangata, e senta iai le tangata ola. O le life, o le ola, o le spirit, o le matangi, the ruach, le upu wha epe. E senta ia i tato. Spirit, breath of life, mana vaula, ma le wind. Ia wa, vai la le ua mai le u. O mea lana lenta o tato o le loto, a wa fai o pe o tato masani ia fai mai o tinga lo loto, ai fasino i. There's no such thing, te fiwa su e lo loto, ai ala na tu i tato tonu i, o le position, it's a center. Fai mai lo le pese tamiti. Ai ai Yesu ise ainga ose ainga pe meia ia nofo Yesu o ngā tutonu ia i tātou ina utonu utana le ia senta Yesu ia nofo Yesu i tangata o whenofo e lango i le senta i le atua le nganga o le atua e mau lilo nofonga lilo oi tutonu o le tangata a o le loto aia e refer i le mafaufau mela na le ua lea ki tangata ia. Matua i uli pato i le fai ai. E le lei amea. E oso fa alava e lole ngola auli. Ora fa sanen sui ako. Io e. E ke ia o ngā fa fose i sai lele. E lele kana ngoa. E oso e lole ngola auli ma fa sui atoa. Ora fa sanen. Out of the blue. Io e. E a foisia ua replace e la auli le mea sa manatu o la taulia. O le replacement ua replace e la auli le malitoa. Le mea na inu malie ai tangata ia ilea i manuia o Samoa. Lea ua replace. O le replacement la lea e le nofo le lei tangata ia. Le fa penei atu fafoi. O le koa ato le wetonu i. Le usa fai i le la auli le tangata. Ane na len fai mai. Io e le umi. Se lo ngā sui me oso mai le la. Mea na len tala i upuia. Aisea, sau fai wa replace le tangata i le mea sa sapi ai. I le mela. Wa iei le replacement. O ai le replacement. Mea na le tu te fai e tau rolingo la auli tangata ia. O na naloa. Ona na e o ia la tu ofa salalau. E o ia la tu ofa salalau. So as you as a supporter, mana tuan mele o te whai atuai. Just do what are you doing? Support le malo. Ewa. Just keep up doing what are you doing. Olea. Nai le lelo support. Nai te sao le mena te support ai. Ioi. Nai sao. Ai aua te support malue. Mea ngā ka olea. Aua ki kuwai lua lau support. A e support ai wa ai atua i mea le whetau i lau wa ai voice your opinion.
ai le suia ai lau support ai sia leo tatou ia i le mea sao me le ta o le mea tono o le mea sao me lea o lea ua replace e le tangata le mea na fai mamausa o tangata ia fia tolu le toe te mine HRPP o le koa aton mele o ila moto le ua whapea o le replacement lea le umana fai o le replacement la lea e le nofo le lei tangata ia whapenei atu o ta fai pau ale la tau whainga e fai ia fai se whainga ia nuti lili ia to tonu le mele whapenei atu tangata i vai o manu fe ai o ia fe ai o mea fe ai o mea ma ai uma lea whapene vai nanga leo umana ia le replacement ile whaingo fie lana la tutu e se le replacement lea pe a whaalango le replacement lea ile atua ai whaalango lo le replacement lea ilona iloa malona malosi ma le fast ile taimile nei e ma le petai au e sao ioi a whanau no me whare tatu whainga malo le experiment mana ia le o whai atua ioi o le replacement ua uma ona whai ma la tau o le whapenei atu i whafu ngā le ka lepe ale me le whai atu le ioi whafoi tangata uma e langoa la tau ia le ta ur HRPP le ngā le fia ka ngō lima ngā le makua i fia ngū ki pala me le mena lai ona na fewa i solo ma faufonga io mena tu te va ai tala o upu matala le nofo le io mai fa tasi a me sa o me pe io sia me tu poi e finga fa pia io nga pai lo o mai i va en o le king o ganga no pai tu tano tu le loto o le mauli o le anganga o le anganga o le tua ia e maulilo o le mauli o le tangata le fa peta tu mauli o tatu tua a to fa mai ti a fesili la meta o le mauli fesa o le meta o le mauli no fa mauli o mauli ne e fau le upu o le maulilo o fe maulilo ai e o ngā tonu le tangata le ale loto o tangata o lo ma fau oi e sao Iona oi e sina fale a onga mo tatou ne fiafi anga ta ua le upo le tua na te wha manino wha malam tangata oi o le tangata whala le o namlau o le pule o le company ta o le Federal Pacific Insurance tangata whala na pei o le tasina sponsor ma losi o le sapapali i 7 aside te lo ye pola tu langa le 7 aside le matunu le neto sanga pe fatunu o masin fo fa yele masina nei o le 7 sile ale lau te vai atu se fulu tasi miliona lea ua tutongi ai le fale fo le na mu le warehouse ia po le supermarket a le tangata o le Frankie's supermarket 11 million le ua umana saini fatasi e namlau ulu ia maleli o Frankie le owner supermarket ia eleni tama tupe ne tupe pina o fai atu o te alu ese na ward ese msa more 1988 July 1988 o le sona na ward ese mai msa mo July 23rd ta siva valvalu te alu ese msa mo lo tala noa tele sa mo le meta 1 million million is not in our curriculum million wasn't in our language at the time million pe te ese le tele tala no se la wafe ma walunga o se la wafe warta mine
le o tatu tala noa I miliona. Le o amata na introduce mai le mea le whainumera billion. Ne o e tala o tupe le pare mene, lea o whaitau biliona. Na e tilo le iai le natura le o te pese so o atua I lava. O le nature. O le nature ma le soifuanga le tatu te iai. E move forward. E alu I luma le soifuanga ma le e le ise meta o se solo muli. Melna le intala noa tangata le cost of living. Ma fai mai ua ma le cost of living. Trust me, and over time to that part, there's nothing they can do in the move or the meta or the cost of living. Ele mafai se malo island, continent, ila to them fan control mea. Yo. E kele fo foi kala kula pa anga koe malo mai. O le mingoi o le cost of living. E alu luma. So o se atunu. Fape e vale meio te tala no tu sam. No foi tu foi ile no pisa tu. O kala mo foi le kaua Amerika ma Iran. No foi so. Aua tatu te tala no concentrate Samoa o to to la ele pi ona malo ia tu le fionga le lipania. Wala full energy kala ngo foi le kaua Iran na tu ma Israel ma Amerika. Ele se ka começa mo e mawai. Au le ale mea sa moe fai, o e koko le lau elele. E wala. Wat foi le whavalea o tō tu le pa ma fonto e ma la tu fai mai. O le mala papala meo le au I sa moe suau. Ale ana pese atu tatu porkana me. Aua. Ko o le suau I ele se mea kau kako. Lan me lang aile ko le 4-wheel drive al palangi. Ko e oso 2-wheel drive tatu. Fai tui le la, savali. Oi. O le aongare, ia whaongare 4-wheel driver, sol whangua, koe whaongangai sol whangua. E sao. Ala makanganganga fai mio ka varu kaungkare, kesi kaungkare, oi. E aonga fai mea ngasi, koe fo ika ko le mea ku masangi. But the cost of living Samoa is moving forward. Mai o le nature, o le natura na o le olanga, o le mana onga fo I le na o le atua I lana tangata na fai, o le a, to move forward. E le mingo I kuasi mea ka kou e ka I luma. E sao? Na. O tau e to te fia sa ili tuspa ia. Tau loela ia le fai fafo mai lau whainga luanga le atua. O le atua o luma. Ioi. O le atua is in control of everything. O le atua o tua, o le atua o nei, o le atua o luma. O le atua na tisi o mia I tatu. So it control, God is in control. But o le take ma le foafoanga le atua o luma. E minoi I luma le soifuanga. Eoi. E le leanga tua. It's good to remember for us. We have to. It's good for us to remember our past. It's good to remember, but there's no need. We don't have to dwell. Tatu te le toe fo I tatu te nofo. Ai tatu te manatua na nafi e fatu ai nei. Tatu te manatua mea le leia na nafi e fatua I le te mile nei. O le whamoe moe ola e manui ai le lumana. So yesterday was dead and gone. But we still remember. Yeah. Tomorrow is only a dream. But now is the time. Yeah, na. Yeah. E mana ia le whaasua Samoa. IMF cautions further expansion of District Development Program, DDP.
tasi na le pi headline mai foi le sefa pe o leo fa pe mai wa fa tonu wa mai se fa te tanga mai le IMF i le tūlanga o le vanga le o le District Development Program o le TTP pe o leo a mai o mai se tūlanga whalila o sefa ua tatau ona ai ma le faʻetete sa moa i tupe faaga i atinaʻe o le tumalo po le poloketi miliona 2 miliona tou faafogafoga la outou i mea nei a le taʻu mai ma le IMF International Monetary Funds o le saʻafoniga tatou vavaai tatou ia i mo mea o tagata o le manatu ai le o malamalama uma tagata ia latou faiga ia fai a ia latou iloa latou tusi o le IMF e le se mea o le mea o le na mai tusi o loua mislead te le observer tagata o le mea back inward 2024 and 25 o le article lea mai back in the 2024 anyway a le la faavalea ai tatou tagata nei ia o le na sa mo le atunu pele i sena matagofio nei mea tatou titano ai ia o le ua te alitula eiva ia le ua fetau i lei ma le taunu mai o le tatou ua ma le paaga ia le tamaitaʻi o mafanua ia le latu atu i le tatou noa ia soifua manuia manei le laʻei o pe ua tau purple rain mai foʻi lenei afiafi ia e faafetaitele mo le nei avanoa mafanua o te tatonu o le tapolokalame muamua nei talu ona e toe foʻi atu i fanua o ai lagona maia mafanua e peia ia o lagona mai na ua lei na ua lagona lei atu ia ai le faafetai i le atua lea ua tatou e fetapaʻi toe fevaaʻiaʻi ia e ui ona ua tuua foʻi le lua vaiaso sa tatou tafafao ma tatou eva ma io e tatou talatala ma talanoa i le i o io e ma le lalolagi ia o le foʻi la ua toe fafoʻi atu ulua ma le manuia i fanua feiloaʻi ma aiga ma fanau ia o pe o le lafa tatou e maua se tataimi talu mai le break mai lenā temiumi sa tatou iai nei ma tu le avanoa e te faatalofa mai i le atunuu e pe ona ufai atu o teleselu atu tasi le mea o te admaiaina le tapolokalame o lau tapenaga i le agata o le tapenaga i mataupu o lau tapenaga i le laʻei o lau appearance i luga o le tapolokalame ia le fauasu pe ua tau style faaprince faapepo rain mai lenei aso matule amanoa ma fanua ia e te faatalofa mai i le tatunuu ia ma amatali ai le tapolokalame faaloalo ia faafetai tula epa o le moni a saunoaga pe o le fataatato e ina ua uma mai le lua vai aso sa atu i tafaoga i le malo tele meleke sa tatou faatasi ai ia ui lea ia e feiloaʻi pea tatou e valavala ae tatou te filoaʻi pe i talosaga nei faafetai me le faafogaaga sa moa ia tatou paaga masani ia o lenei ua tatou toe feiloaʻi malo foʻi le tatalo malo foʻi le lagolago le tatou pokalame ia o lenā faatalofa atu ai lea i tatou paaga masani a maise ia susuga faafeagaiga mo latou faletua o tamama tinā matutua i totonu aʻai o gasegase totonu o maota o aiga malawa faapea i latou o loo tausi ai matua matutua ia ma le loaloa o tatou paaga masani tula epa o se mea o fofogia i le aso na o valaau i le ofisa le New Zealand ia pekana o fai atu o le foʻi tapena le simalaga e toe malaga ai e na ua fesiligia mai la e le tamaʻitaʻi na talia mai le telefoni la ou lē taʻua lona suafa e no ia fesiligia mai ia la ia le last name taʻua te loʻi ai loo last name o te taʻua i ai loo first name a o teʻi le faapea mai o le tagata
oi se talofa tupai. Wa le mate tala no le nanu mai o nanu atu. Ai mo te no ta o te lo last name. Ai fa sa mo mai lo. Mai oi talofa tupai. Wa le vana le te fa longo ina le lo poka la me matuila e. You know, this is the feedback o le mo mai tula epa. Te foi la le tulanga le ye lo te pisi le fale mai sio nis le mai sa mo. O le to tele la tu se vali vali atu la wan le lifi e fa pe mai. Tupai, o le tupai. Wa le vale te le fa to va io te te ale wa le vana le se poka la me lo ngole. Fa tu yem family le to tanga i mai lo te saul fale mai o sio nis le fa yesina pisi ya yoi o le atu fa wa to poka la me vai aso fo ia o le ala. Fa fonga anga sa mo a le watu a matalia le au nanga. Ona o tūlanga fo ia ta whaonga sai tau mai fo inisio o whalavelave o ainga ia le ala le na leina tuaina te watu a lea alo maia o le a tātou whasoa, o le a tātou tala noa, o le a tātou wā ili. E se le tele meo lo tutupu mai si o tātou atu nuu i Samoa. Peiwa e tā ua te ungatula epa. Ai wangalo ia te oere pūlo le nei. Queen Mary. Queen Mary. This is the Queen Mary. This is the Queen Mary hat. Yeah, tulanga na yai. Tu sala na wa la kuma va ku ai ku Queen Mary nga ya o ku. Yeah, tu lo wa fa fo anga sa mo. Ele fe se sia Mana ya faftai ya lo tele ta puna wa e ta pena mai ina ile ta mo ta filo inga fo ile ne yaso ai si tala mana ile no amatai ana nei. Okay, lo o mata longa fo i Glasgow, Scotland. yes, alonga le Commonwealth ia po ta longa ta pulenga le mai so le tulanga se fu fitu ile ta to watunu mai le tolu fu maleono o tunu sa tau va tau sinio a le fai tau e Pacifica ia pe fui tau wani si numero tolu i Samoa. Io o le tau ale so le ia se fai sa tala i fa mandianga le wo tu sa le fa la filia i ma le alo le atunu le li o tua pepe e fai ma Jerry. ia e fai ma plestene le ia se so ia la so wa ai tau o le amta E maua le au nanga fo ia le tamadi ia ia e le tau whamatala ina tula e pa wa e sila fia fo sa fa pia fo na e mafuta ia i le ainga i lona tua stoi ino se yuli po work o le la sanga le wa la sia e tua pepe asiata e sere maua e fa manianga wa tu fa matila Samoa. O se si ta unga fai ngofiele na wa tu fa matila Samoa i lunga le pila o the Commonwealth. It's such a big, mawalunga nei fa manianga wo i sio tata watu nuu. E nofo mo titilo iai ina ua out male news. O titilo fa le whapea e se le iele lofa maleanga leo le tua. Le suinga al fata valenga o le suinga o tato whainga malo fa manianga wa maua. Le fai mo o iela sanga ia nei tamali i o le atunu. Yeah. It was such an honor when I saw the acknowledgement ngana fa ai loa mai ai. I le avea le fionga ia toa pepe. Whai mata tai fono le Commonwealth. It's really good. It's an honor. Ia talo whai. Ia ua maua ia whamanianga. Ia ua whai ilangi fo launga nei o na mātua. Ole, tā tilo le level. E se i po whata e ele tā ua o se mālo po o ta i lunga atu. E ono muri ta ia fo i au ta alo ma ele te pila mele o ela ka pia Samoa. Io e. Ia lepe o le sanga tonu o le whainga mālo ma na whata oto i le atina ino Samoa.
E o mai whalala na uta alu o I whafo. E o mau popo, e o ma le loto I a Samoa. E tusa o le malo o lo tura I mai. Lātou te whatino ina le atina e o le tunu. La suwhinanga. Moni le saunanga nā tula epa. Ua ole, ua alu le tama ma le tene tala vauta alo. Alu ma le langona fia. La wailoa, te le lango ale malo, wha manuianga ale malo. Ia, le ngata foi lia. O le mean star. Wha pia foi ia le au coaches, le au trainers. Ua o ma le langona fia. La e mo ma le mautino, e foi mai whanua. O lo ia le tapua inga le tātou malo. E mai se foi a inga manu le tu malo. Te lele e senga le wai nei. Te lele se senga. Ia pena e sau noa nga le lakapi. Ia e uma se taimi tā fuli mai ai. Just because te le isau nei few minutes te le isau nga pokalami. Sau tamwhau te whalongolongo I le sau noa nga le fionga le li pa le mia la live le taimi le nei. Yo e. Le ana whaai loa ai. Ia I la tau ia sa iai. Wo ese male. Leo whamawai malaka piyungi. E mafua anga ua tasi moe ai le wha moe le whainga malo. Ia suia le laka pi. O no le a. Fia tau sanga sa. E le whapena o le au laka pi. Sa mua au. Sa lato tō whaatasi a wale awa le atunuu. Taimila le nei. Le ua a mai le lango le malo. Le unifo le waiai. Ona ua politicize le whainga le laka pi. Ua le tala fia ngai. Manai tamata alo ia mai la tau o lo whaia le au. A tai ai pe I talonga le Olympics no. O lea ua pisa o fo inisi tu susinga whapea ua umana o fatu le tupe I tamata alo I gold medals. Au lele I o matimnele I maua ia se tupe mo I la tau gold medals mai I talonga taluai. Ia se I tatalonga. Tula epa. That's one of the mata upulo te tu ue te tonu. O mea I o whapea mai na offer. Le ai, whatever na offer le taimi o whainga malo tula epa. Has it ever happened? Na active na mawhaina na tufa tupe no. Le se me na whaia. Le la wo mai, le ia se senga o mea nge o gold medals tamata alo. Ma pine tau o loa ia sa tutupu. Lea whato a whai nei le tufanga o pine tau o loa. Mai le fia tau sanga le I happen. Pei whala o pine aulo o whatever ia whamanianga I maua tamta alo. O la o whanga solo ngai o inga le whainga malo. E le whapena na whai atua whai. No, they are investigating peto a fia I lato na lato au sia nei whamanianga. Ai ele I whaia I aise whai unga I paia inga o mawai. Ale wala mai tusi lima. Pero no whai tutula e pa fo telo nisi tapo kalami. Sau noanga la wale fionga le li pale mia. Au wale toe mai mau wale taimi wha longo le pola motu mai tua. Ai maise la wala no spekpa lea sa mo observer. Maneia, o le tāua o le tātou talanoa I mata upune. Ina ia whatupu malama I le o le mele tu le mai ia pera le mata watu sa moa I le opposition. O le mele tu le mena vanga ia o le taimi. O saunoanga ia maforfolanga o le taimi le whapea mai. A o le lava o mori mawina le atunu. Not so much o le taimi. A o le whataunu. Ioi. Mana tua whaila o le whatau nuu ono le taimi e fua langa I le budget ma mea umane. Le whapena o mai le whainga malo o le whaas whape mai. Ia mo te tutu o tuloa whailoa I whea masina. Le ai, na a mai le lisi o lato a ngavatau o lea lai soa le whainga o le lisi le nei. According I taimi o le tupe ma le lato budget o le whatatia. But it happens. O longa lave le nā, wa tupu, mai le a short span of time, le a tose tau sanga talo na tūlai mai, mai le fast food tau sanga le mitai so. Ia mitai la I whea, o a mea le lei, o le a se manui o le atunuu, e mitai mai aia lato whailonga mawadurunga, mitai mai ele fast food tau sanga
e na o fale na 5 lala me wo i fale nei ele i atoa sta se fulu tau sanga e tuturu leanga ma o ngai dodgy fa pena fo i lato te taina o le mea fo le tam tiro i Samoa a o le iai tau le mea competition vanga fa fai tau o le mea na tiro i Samoa ele i fai e sa tu le para tu le fai forfolanga la tu le ai te le ame na pe folinga mai o fa fu le atupu ai o me le temi ile i tupu so e telefone me na pelongi ai le tunu a le la o mai tuturi a pu ia me ia a ia i loa e Samoa le lava e ui na tuaina a le lava e fa tau le tele so far le iva se fulu 5% le iva suiva le o fa tau nuina no oi e pau folfolanga pe ina ia malama lau fafonga anga Samoa e pau folfolanga e le o tau nu le taimi nei e le whape le whaia o mata upulena e whai i le lua vai tolu o tula fono pau na o vaenga e le o whaatino ina taimi nei se i uma na whaia ia inga o tula fono mo le lua vai tolu whai refsu ia inga a le majority like you said 95% o le manifesto le na whaalawi loa le fast ua whaatau nu ia tanga ila o i le whamanianga le wa maua i pepe fou e sa tata whalonglongo mai foi pe sa ula mi ai le sui le mai ano ma ia fono toi o fea foi ila to fofolanga i pepe ia a o fea to fofolanga i kola ma pelenga ma never happen but at least le whainga malo o lea lava e tau tino le lato anava tau na whai le whaatino ia Samoa ale wa masa atu le whamanianga i tina mai tanga mai wa maua pepe le taimile nei. You all have to do is le stala ato whanau. na ua mata le stala le masi fou e uma ia November o lona winga e sau fafo po te sema pole amatanga o tau sang fou ua mata ona o le o tau nu o se mesili le na ona tau na tato e fo ia le pe o le aikia atoa i o mea ia le na muri ele kola le na muri ai le lo ai si mena fai e pe e fo linga pelenga ese ingoa a o le a foi o le fainga le wa muri wa foi ele ila tu tele fai ni me fa pele amtanga pe o le tatu e pa i meia la tu tele fai ni me ai ua a mata mea le fatu tua i le tua Samoa o le u fa pero le vanga le soli ia ka mai mo ia fa tau ale vanga le langa mai lo le fa kingo mai la to mea au la le mai o le original planning o meio le kola o mea le fast ana lika le lan fu le lato Nena leina mafua e ele tangata na text mai nei e te awa o savani ese mai mala o kesi a fai tau kunga text mai mo fanua wa sa o ai le saunanga tula epa e alu umanei mea ai e fai wale itole o tula epa nga ya lau del malieto fa io e lenga fai le ite lau del malieto because le taimi lea a o HRPP na te le tape na se mea. The mastermind o le fionga le li paramia a o iai te tono le lato vai ang whai. Le la wan ese ia le songa lau del malietoa. Ala le watula i mai. Le watino le whainga malo le watula i mai. Wala to te le mawhaia. Ia e titila la iai. Le ia o whamamonga i. Palota o lua tasi malo le fast. Sau le palota le lua o lua 5 o le fast to tasi a la tau na sfufa ia toi whaine le palota le nei le lua o lua ono ia la melu tulai mai nei le tolu lua le fast i le lato se fulu tasi ia o fela e mita i ni fa ai longa o lato kikeli ma fa ai loa mai o lato e popoto o lato e awa fies futau sanga tulai mai ale lato le tikeli mai Sasina University, ale tino mai fuoli o ngaluenga le lei mo le atunu. Ai le tau i ai po wa valu e po wa fitu pa elections? Yeah. Yeah. What
Le mea la le lo fia batua nei tula epa. Ya, saunoi. Ma e ta ua le by elections. Mm. Sen mai nei a tangata ia te ule mea. Nei a po a whaitula ta amata. Mm. Tupai. Talo sia ia tau whaai loa mai le mele i lungo tau pokalami. Lea. Wa tapenga ngu e tuila epa le by election o sanganga wha. Le no fai tau eni. Nga, wa tapenga ngu. O whakatu e lei sana whe au iai. A whai o le tūlanga na wa iai le sui o sanganga wha. First and foremost, o le whonga whetalai na te wha ailoa. Secondly, se by election, o le komesina o pālota e whaia. Lei se whe awa tula epa. Le ai masana whe awe tasi pēlua na te alua i e tapena. O le taimile nei, sa tatau ia. Tu whatasi uma peta o fie la tō tutoi. Oi foi fai se fono tatalo mo le sui o sanganga wha o lo si ngase intia. Ia wawai ale o tapena whainga pālota ona o le a. O le manga o la waha ina ia malo se sui. He, o le sui le na o le fast, le sa tula i mai. E roi ei upu le atunu e fai melea. Mo le pena ola. Ia. O le ua pena ola e tula e pa malana i le sui o la tūle ta oto. Ua pena ola, ua taupule ola. Ia le la ua ta pena le mea, pa ua le mea. E mautino ai e toi tū mai i tanga lope a whape toi arutanga lo i pāluta lea. Ai ole fesiri lari i mawhanua. O e ni wha maolinga o le mele o tapena pāluta la titi e tūle e pa manatu. O le mea lau te leiloa le sen mai e tangata le mea ia te au. Po o tātou i lo whaka i lo. Mai ia le o tapenga ngu whaku. E le se whiau i e tula e pai whai ele mea na. E mua whai loa. Wa e tatau na awel whai loa a le sui. Po lo na a inga e le whonga whetalai po le fionga le li pale mia. A whai o le fionga le li pale mia. E alu la le whonga whetalai. Wa le mta whai oi le whonga whetalai wha leo mai la ili. I pēa o na tau aloma le whonga o le pale mini. Wha aloa mai. Na whai lole o whai unga le. Ale komsino whai ngā pālota. Ma. Whai se aso le a whai se pa election. Ia. E maua nei a se tala nei le fiafi wa mantua foi. O le fionga ia tanga loa tele poloa. O le tausonga na o ta whia mani. Le sa tula i mai o ia sanga ngā wha. Ia wa te lo o le tamari ia tanga loa. Ua ngase tawani te o le toi alu le toi inai le whainga pālota. Ia. E pole ala ba malea, ua o le tāpenanga ia, o le mea tau lato, pū le ala tu peta pena whaata umunmuri ai lea foi, i le fōwhetalai. O le lato ale, o le lato mea, o le mea o lo fiatutu, o lona winga ua mauti noe tu le epa, e le koe fo i se lele maliu o le maliu, ia le mai o sia whaipule. O le whaipule lea, paule o le whaipule le mai le 5 sutasi atoa. Paule o le whaipule e le iaisanga launga whaatau pou. Esa. E le whaiasana launga whaatau pou. Mantua na uma le afo le pālota, e pe tasi e luova i aso, e si ima i loa i intia. Le lai o mei le so, e le i fo i mai a mai intia. Po le ase tala mai a, po wha iloa mai fo i po o, e paule mea le whaapea mai, ua le e le fo i se tūlanga le leile ngase o le fionga le li i. Whaipule. Ia. Tatu tartalo. Tatu tartalo. Tatu tartalo le ale finga le tua ia maua pelo na file mu wha malolonga ia te ia. Mana ia, o le simta apu fau leno batu niu tatala le ofisa wha malo, ofisa leo i whaleolo. Malai valele. Ioe, i le malai valele. Tai whau ia K9s. Ioe. So se, o vaenga uma o atinae, ai a fua mai lai malo Australia ma latu so sonto tupe. Le tasira le vaenga. Se i whai mise tatala le vaenga. E se le mana ia whainga pa angale ale al tato malo Australia. A ole vai aso por vaso ele na tatala fo ile le sino foanga i tona i mato
Pea se warehouses to ai mea le mtanga winga leo ma. A le wha tatala la le vaenga le malavaleli. O le lato airport office. O tusala e separate mai lai leo o I o le la afa atulanga ai ia leo fa leo ia malato K9 awani o sa inga mani me tutupu malavaleli. Mana ia i o fuanga nei. Mana ia tapen penanga ono lea. O le puipuia. Pe no fe atu mato fontanga fa ale mele fionga le li pale mia. Ai matele malanga atu. O lana saunoanga. O lana priority o le puipuio. O lana priority o le development o Samoa tina e Samoa. One o le ngā ma le puipuinga o Samoa I whala au whasaina. And this is all part of it. This is all part of it. O le puipuinga la le o na wa tele le a fio Samoa I whala au whasaina. Ia, ai pe o ia I le maftanga ma Australia ua tele le development o le relationship le a Samoa ma Australia. Absolutely, absolutely. So se vanga taua. Ia, o le foi ua taua o le ai ma tauria foi na le fia foi tai fau ia. Tai fau songi ia Samoa te mne. O lono winga. Fa. A te langa lawa I ese suinga nei la wa lewa toi fa popo ni si K9 nei I le malavanili. Malo. E le telefone efto e mo e lunga leu fa no tu fa pe I se li foi sa fai mari coach, fai foi mari kapiteni o man Samoa. Se li o Swoka. Mase. Ia, mase. O leu foringa mai ua talia le famsinonga le li o Darryl Clark ia le fatatia ese o ni fasalanga fa tino ai ia te ia. Se ia vanga na ua mai umatali o lana pili. Ia fatua o lono winga o le ale isi fasalanga te minei se vanga na ua mai ia le pili ato. Oh, it's only fair enough because o la wa umana faileta sanga o le apili. So it shouldn't be any judges po ani fasalanga e tau fi uma se I faile le longa o le apili o le case. Wa inai lo mai ai po o iei nisi mea o lape ai le ia o na mulianga a iei ni mea mawhaina toe. Ia, as e tato tau sia ia. Te talo foi mo lea foi tamali I te le foi lona sao. Wa ese foi mea la e maula a mai te tono le case. Malo, o le whate e tau fia le tū mau. Lawa tau fia le tū mau ta alonga o le laka piliki Samoa. Ia. Ai se lava le whalavelave le na tūla I mai I le vā o le malisi ma le maroons I a pia le sa maliwa se tamata alo. Ia e whapere to a tele la o le o tele o au. O le ua o e sosoani avele sosoani la vea I le ainga o sia tamata alo o mariu. Ia. O le mana ia foi le me o ia tot fo la kapisa ta manatua te ito o maulunga ele ngata o tamata au tangata mai moina ta lunga. Sa ta whapeta ita ua lifi le turanga lea. Ua umana mea ua le pi whaitau mai ma tuwa I te mi o le old school. Lela mai tot fo lea. That's even worse. Yes. Le turanga lea ai mai se lava mawhanua. Le fato a malanga nisi di parmi sei le tupe I Australia. Malakapila. Malakapiliki. Yo. So lona fano noanga le olo tula mai e tai nanya o tangata ni. Ai toso foi a mea toso I lunga I mo me whapokiki. Ai o watatau o na o oina tangata o tatou atu. O ia lau titilo ti ai tula epa. Ona o leo a peo na whaailoa mai. Ia ua tele whala au whasai nei te tono o Samoa. And there is a possibility o nisio I latou le sa whaia nei soli ngā tula whono. Under the influence o whala au whasai ni. O I whala te tauna titilo e le fionga le li mean star. Ai me se fo I le whainga malo. Ta faini ta alonga te tele whapea wa te tau loa la I a mai se ale paka po o fo I tonga I mato.
Hai ani securities. Iai le taimi le a umatalonga. E sa le au mai moa. Sa le au spectators na mai lungal malai. Ia tātou mata uma le talonga le te leo le ala le tamo e atu Malaysia li e whaafua le tongi. It's so sad. Ia. Te li lopo le ale va ai atu langi la kapia. Io e. Lango le vai foi ia pila ni ke lo foi na fa pena ni New Zealand. A taalu te tonu se mea fa pe ma ko search uma kai ka lo ka kingo. O la ta ave te tonu se malai. E o i fa unga me o tamitia onga. Ele fena ave le ako tina te tonu pe ala ku a. Ai pe o le fa ta mala tatu inai o le malai vai ala inai ta mesina. Ele o le Pia Park. So the town area. O te taulana salit lea fo i le mea o le vainga au sekulati. Ia le te watu le sao tuatata malana lai tu e se le makanga. Le ngata i securities, e mai se au la pe a whapeo i tu malo ma fio anga. Te tau fo ina malu puipuia ia le lango li in fai pule ia mai se le nuu. E la tau te tau fio fierto i ngā mea whapea. Awane tamo mo i te tonu le au mai mo. O matalonga. O e la wale tele fai ai. A wale o mai te tonu. O mantua, le la au atu to tele. Ia o le la vavana i tamafta a o matalonga. Ia le au atu whatupu nei whala mlawe ia le watula i mai. Ia o le polenga na iai. Ona o le e sa atu le manuia. Ia tunu nei fafo. Le fta pena e sa no. Le fta umana saingi le 5 miliona le na mai e ave le lakapiliki a le tula i mai nei mea. I ol whanau noanga nane te ua vea maa wala e te ua pona ia i fo i le toi fief so soani o se atunu i fafo i tātou tā longa. E pau le mea lo ke fie loa ma whanu te ilo pe ke wa ese tawa ai. Nā ora tama lena te au pa lalo lena ele ia i se meo se body contact pe na wai pe i se contact o ke ilo ba ko solo fai foi lalo. O ana pono ana pono mata ai. Ina ua na aina mai e sesi o lona ainga. Len tato mai mo o mai ai videos ia sa au mai. Ai ei fo la le si video le na au mai. Na lata na o le mea na amata le bro le sa fufusu ai tama. Fa solo i le si pito. O le fa solonga tunga la le si pito ai loa. O solo vi fo la lo tama lea. Tulo. Ai ina ua ame le fale maliu. Ina ua ave ese ona lava. Ai la longa o mai la le una oa i melea. Pe folinga mai la sa tongi tutu i esesi. Ai le ilo ato de to tele o le atunu. Na whaadi mai la le manu alea. Pe ana watu o whaadi mai le poka la mea. A asiata ma le atau ana po. Le manu anga tele le ilo na fatafata. Ma e la isi video na vai na manino pe tau mamau e se atu. Manino le iatu le te ia o solo vi lalo. Pe o lau o le mea. Aki au koe pa ule li lalo i alo o ia. But anyway, o le meta te tutu li loa o le mafau o le tupulanga o lo i te minei. Le ngata le auta alo. Au tangata mata o te tauna fai isi fai ngā malo ia e mese ravali na kapi. I le foi improve le vanga le au mata o tauna fai entu la fono faanga ni pe no fai atu a fa pe le o lava se le ni hai ai le security a o lo ia le puipuinga a li ima le mamalo ali in fai pule tu malo manu ina ia la tu puipui ai la le tu langa le o le oifo tangata e fa tu fa le blave tu no malata alo mana ia Messina Festival. Leo sui ai ia leo wa official leo mosui. Leo motinoa le ngo sui ai ia le te wila. Leo fai ngo o le Messina Festival. Le lai amata lo amata le kirkiti. Lo amata le kirkiti. Ai amata la so tau se fulu le masina nei. Ai fa uma le so 5 o setembro.
Sei fai mai so finangalo mata talanoa i le transition na wai ai ngoa i e o le te wila ma le mea sina. Na sau sile. Tula e pa e sele mānai o le melo whaingoa i o le mea sina. O le whaalinga o anga nuku a Samoa. Mantunga o le te wila. Ngā lainga whai le te wila. Ona o le promoting o whatan mālo ma le ofiso turisi. Te wila. Ngā pauna. A o le mea sina lea. O lo tawa o fia umai ai tu mālo e 5 sutasi Samoa. O i nai whaali ei tā leni. Whaali tā leni ngā luenga tau 5. O mea whaale anga nuu. Te lelo na. Te le au ngā o le mele wa sui ai le ingo o te wila. O te le fife fo e te wila. O na tūlanga la le nei. Le wa ese na whaile te wila le ale malo. Mai whaile le whainga le ofu le loko le au laka pi. La foto tu e mar te wila. What for? Ai o le whaafitai la. O le wa tai whaafo isia le loko o le talita o le iei le loko le tato whainga malo. Whabai. Nio e whabai Samoa le tu Samoa. Io tūlanga na sa tauna iai. Te le i o le swinga le wai ai. A o le swinga i mea le lei. O te wila. Ia, whea iei. Na mou maalia tuale te wila. Wa mou maalia tuale lava te wila la tau. Ia a e mana ia lea. Mantua aso ia tula epa. Sa whaile a fo le show a le agriculture. Yeah. Sa whai whaalinga le antanga duenga lo fiso whatoanga. A na whaalinga. E so se ngā mea uma tau whawhatoanga. E sa tau alunga la tau o le tau sala Samoa. Sa tau alunga le tau. Te look forward i nā taini a. Wa le tau sala mua na amataina na whaapaleina ai i o le tamaitai leo Elizabeth Thompson mai a mātou. O le tau sala mua lava le nā ina o whatoa wha tu lai mai le. Ia le show ia le agriculture. Mea uma o mo manu pālangi. Mea uma tau whatoanga sa whaadia tau langa. Elizabeth. Lai mai le mea sina la lea. Ia, tele. It will be a very nice exhibition mo Samoa. E te lea le afianga o te wila lea. Ona o le mawhawhanga o toi ina na ia tau tinoa na nofo ma whataitai i le hibiscus a fiti. A fiti. Na latu I fiti, whetau I tonua ma le festival o fiti. Sauroe lona mawhawhau ma mawhawhau ai loa. Tusala o ia lava na initiatinga le te wila. Tu le epa. Patua o le whale tonu. Ua nofo roto ina ma extend atu. Anga I le loko o le Manu Samoa. Yes. Aina whesiri la. La le mafuanga. A whai mai wale sao laile au wale atunu I le loko le Samoa, le loko masani. Le pine le te pine tuai. Ai a foi, ai o tu lunga. Ia vai na fia tau sanga te wila. Oki a kore sponsor le tu. Titi lo whala I ele mena o ina wa sui le loko le te wila. Ia wa wha privatize le whainga le. O le au la kapia le atunu. Wale o se awa le atunu. Awa wha privatize. O longa lawela na e nā I tua ma whaia la tau mea pio pio. Ia ai lo malama sio tātou atunu. Whaftai whainga malo leo tūlai mai. Ua whafola manino mai a Samoa meu tupu. Wa tūlanga na ua whaate wila tātou. A o le hibiscus a fiti. A o le moso oi a le motu sae a tutuila. Ia. Po le alava le mawhawhanga o tūre pan mai lātou na li liwai, sa tawana ngata le festival. Aua le whaawa I le masui ai ia le aula kapia le atunu. Le ngata na sui le loko, sui le ngole o le iuni. Ia ua whai uma ilo na malosi ma le, ia lela ua vai tuloa ia ua whai te tele ai mea. Me iloa a handpicked ia namla u. Ale ua whamawai la marotuangan ia pali a. No whamawai ia pali I John tai malangi.
which is it's a wise move, Yes. wise decision. Mana tua foi na taa mai nisi ta fatata noanga. Ina ua tula I mai vevesi. Leana vave yana mei ese tula epa. Ai nga I mai ai na mula ulu. Ono lea, ua fesilingia ele IRP o fea o iai financial statement ale laka pisa moa in the past 15 years. Ele itali lava tula epa. Ne itali. A tula I nei na mula ulu. O aula o te fesilingia le funta avatua tapo kalame. O le mo mita I na mula ulu langa sponsor. Le tolu miliona le na ave I te tonu o le laka pisa moa. But that's conflict of interest. Mea tonu ale le tam fai ele fionga le li pale mia malwhainga malo. Awal fa apolo kikia. That's conflict of interest. Fa whiwhena e become a taitai fono. And then on the other hand, o oe o le sponsor. Na toi a mailo le tupai tonu, if toi fa so ai oe, ai, ele vale a umasa moa. O le ale toi ngā mena te whaia. Tai pei ar mea fule na whai e longo. E tangi e... Ina tangi, toi whai whatonunga I leo whaile. Yoe. O le mena ne tu lai mai nei. Ia titi le whala ia iai. Ia o la tau ia lewa ese tu la epa. A la tau ia wa tu lai mai nei. O la su e mai le tala tupe in the past 15 years. They weren't even there. Ola no winga le yese li poti mai le There was no financial report. E no whala matiti la e tu la epa. E le o tūlanga e le o titi lo atuai ia le lakapi uni lea New Zealand ma Australia whapele liki. Isn't it why they're giving the money direct to the government instead o le ave ia lato? Wa ana malama lakapi nei e laifa maoni ma le leina whai. Why would they give the money I le tato whainga malo? Wa fiu foi nei donor sponsors. They're trying their best mo le au lakapi le atunu. Ia wa tato tanga iai. Olo o iai tama whanawa Samoa. O le fo e manui ai au te tele Australia ma New Zealand. And this is their way of helping in tato au. Ia, e ele wharinga muri ale la observare no whaitau tele uloa pe sao pea. Samoa is now facing 4 years ban from the IRP. So, mana tala no I me mautinoa. But I hope it's just if we tala whatupu o whaira observe. Tala whatupu. I'm telling you, tala whatupu. I have done my research in the last 3 days. Le wa tali le IRP. Tali le IRP. They have never said or mentioned anything of the kind. And manatua. Aina wai loa tu la epa le wa matana form up le uniform. O ia le na interview whapea mai. Ia o le tūlanga le lao ne iai. E le tau mawhaina iai se awa le atunuu. O na le awha nofo salan. He created all that. O mai e lo maana ia supporters ia whaia. A mai maletala, sau male observer. Le lau tau manino la vale IRP. They have not responded. Tātala noa I le melea o le au mai I le whamasinonga o le whaatonunga I atu le epa. Awane I toe a fia le ngō pari mea I niana tau whaleanga. Me mongia na melo na lu. O lea tau li moni ma maila tu tala. Ua ta tau na loka laui. Ta tau na loka. O fisiri loka I lea. Au le manino la ua pasia na fa mania la sur tu la fon. Le foi la mele woni I ai le usta ia. O ai la ta tau na loka I lo sila fiani. Kaftai wa e la ngamta upule tu la epa. Ona nafino vai atuai wa a maise tusinga ale fiongai le safa masino sinia ya vui Clarence. Lea wa a mai o le a tilo totoa iai le mtanga wenga la le ombudsman sulfa inga
ona ua tele le mafaufau, ua tele le leanga o a foi o la fonga, ma mea le wa whaasanga ngai le palemia, i ekalesia, ma tele wa la vevea i foi mwhana witi. So le wa ilo nei le ombudsman, a talo siala i ai umana ilo, a mata lona whai unga i la tau le whai le tau wha leanga, ma le tau wha se, ma la fonga le mafaufau. Ia, te tātou, a pio o le mena lea whituturi loa te manatua i le atu ia manino ma malama. Leanga o le lava pe e pule ia tule e paile a Samoa. Wa sona. E fua i warning si o umana wonai. E leo tu i titia le tau whaaleanga i lunga o penga te whairanga. Ia lo te tununga tu la epa. O ila tātou titilo, o le anga e puele mai. O le atu lai mai nei le official ombudsman. Because o i tātou nei lātou iloina le tele le matanga o la fonga i lātou te whaia i lunga. Wa pia le mele le iei, wa ti ngā matanga open ako le Facebook in the morning, ala lau mai. O le pale mia e whavalvalea se tu lau le fionga le li pale mia. O le fast e ai whawhasa la tau lau mai na ngasu ma le la pisi. A se vai, na whai mua tura e pan whamanianga whapea mo le atunu i le teimio lana pae inga. Nothing. A le la tau mai e la lau mai la le whai ngā malo o le wasa saa mai le whamanianga i te tono le atunu. O whia lai whai iai, whia i le tau wha. Ana whapea o tau tangata ta mamai to te nita i mai a tau wha i longa. Ma o tau o tangata e lava le tau i loa run te whainga malo. Tau te malo umai whainga palota ia. Mai le lua o lua tasi, sau le lua o lua lima, eo o mai le taimi nei, fia by election. Ia na le whai atua, ia le ale taha. Whai atua toto mai ngutu. Nei tu lau whafong angsa mo. That's as simple as that. Pau o nara toi ngā tala tu iai. Walanga leo mai e wha mawalulunga mwhasau sili. A o lea lava, tali manino lava by elections ia whaiso. Ia, e taunu watu le new embassy po le new ambassador Amerika. Le na whai ngā inga ma Samoa. O lai Samoa ia le tamaitai pule o le bank e tau o le AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. Lea la ua whaelo mai o lea ua tu lima ua tu ua tu iai mana onga o le malo. Mo le lua se lau 5 miliona. E atina e ai maliliu ai ia lea foi le airport sau e Whaima International Airport i Samoa. Tatala noa i le atina e. Lea sau wa ai i le tu lea o le lato o le simalo o lai Samoa le simalo. A o le malosi o le fetu na i e whainga malo ma whaato ai atu mana onga le malo. Pone mai poto so le malo Asian. Tula epa. O le whato a whai lea o se aisinga tato whainga malo. Ona o lea. Sa assess le e lato po o whea le ati na e priority mo le lumana i o Samoa. Titilo whale iai. Lewa iena taati o le mlaiva le ia sau. Le ai ni fuafuanga e ati na e lei. E na o polu lava le sa ati na e. A le taimina tau la i mai e tofi lau. Na fola le e le fionga i a tofi lau. O le mea e le lei i upolu. E le lei fo i sa la fai. Nā mena iai. Na wha ina watu la mai tula epa. Na iai e se wha tinonga o ni ati na e le lei mo asau. Mo sa la fai. Nothing. Anela, o le taimi le leile nei le wa watu ai fo ila lea au nanga. It's a big infrastructure. Ai tanga iai. Wa tele le atina e wa develop Samoa. E tele fo ila tunu i fafu o le wa amata. Tato tanga i titilo le iai. Talu mai le no fo inga faule nei. Tele yo fa inga malo ma fa manianga wa sa ati tono Samoa.
So that is one of the biggest one. But what I heard, Mofanua, o le town dena promise to filawi I salelong. Eva piane ruma na tula email o tamalo sa tu mai salelong le timinan sa ni America matu no fatanoi na letio o to ina ingo ia. Pemela to ina le. O le town dena promise I salelong. Le o sifi ako merkelo me fai le ito na imatu. O ile ngo Pauli sua ngalo te ule ngo fai pule me fu salelong na vai temi. Anyway, ya ele o pi o la tu lava na ma fo fonga la tu vai temi ale cha pipi. Ya o ia si mata o putau ina na e ta pena me ta. Ole tulanga le la tu ia wa. Lesa mali wai se tasi fo yo. Tamari lesa mai na ya o tau California. Le fa pesa o le lai te e lava tangata le ngoia ala pati lo peti. Le sa tu poi fo le vevesi di vai aso lente ane pona son fua ia I le. Lo fisa fam sinonga le fa pesa vale tu I se tasi o tau a inga. O le lai fa pe e lai te e o na morianga. Te e o na morianga le fasio tangata fa moina. Po le fasio tangata pai valea. Le la uto e tolo pola al fam sinonga la sosufi to au kuso. Sei ona e ele si to alua o lui ma Vincent e Sarah. O la uala ia le I faia ni le fain la pli po o le pe guilty pe non guilty. Ai o lava tatala I toa ia ngai whaatari ai la le aso la lea. Ina ia mawhai ina to ilo se titilo po a molianga. Ia a whai al molianga le mawailo pati lea ala pati lo peti. Ia ta sei molianga I mawai fo la ua. La whapele wala au la so sufitu. O na tolo ai lole I o se aso ta pena e wala awa I lole whamasinonga. O le mea siri no ia leo mau me o fiulo I mata. Whaftai tatu au I tatu au langlango le lava whamanatu mai o fiulo I mata le ngoi whai pule lo sarelong. Sa o interview ina I la porkala me nei li levana amati. Mata noila ia o ia la le ana lipoti lea fiulo I mata na matara noa I nei na mai malona to'orua. Lai titi asion to'orua na vai timi. O ngalo lingo sifatua na mela ta fama nei la tamai nei. Na mawala lo ua taimi matitala noa o lana tala to infa me me mo yana. Mena lena ba fonga ba ile bao o sale longa mo fanua fo ia na bevese. Ia martemi o tulepa. Yeah, anyway. O lo tala noa mai me o le ma fanua e foi e onga me I lo tama fo fau. Nanga isia no tu sa moa faingata na I me fa pe o le fana ele santa fasio tele santa no tu sa moa ta siva van sea ia ni me fa pe al me stili na le mana ia la fa no le te fa no ni Pea mga ora ka fanga nga povi yan fanga nga povi fanga nga po ala tu fana po o pea o se me fo elan mele no tan no te da son na fiole upu na mai lunga fa para mai de upu de shooting in mai tele I ole upu de shooting sorry ale la fa no tu ele lele tata no pe me langa tata tala no lo de mele e to e abelo ma fo tua ile otti o minsta fana ta o fea lava mafea. O le amatanga lea o mea leanga I ai mese lava mea ta olea. O le lima te o le stangata I le stangata. Like I said, it never happened in my time when I was in Samoa, at a time. But ele te tau ana tupu ia Samoa. Ele te tau Samoa tangata loloto tangata ta tonu whatotua ele tua. An mele waian. Ua sasao atu le whala au whasaina. Wa iela tulanga na wa mento mafo whawa tangata.
They couldn't care less po o le ola o tangata le la whatama ia pe a. Ona o lea. Mea mala nei mo le whala whasaina wa. Sau wa tele o isi winga mātanga. Ia pe whala tūlanga lea. No tūlanga lea le. Tangata wale ino le fionga ia luanga lau leba. Kam. You know, e tau mai ina. Tau pule nga leanga i la tau sa whai mataitai nā vaitangi. Ngā tonua. O se o fesili atua i sofina ngalo i mawhanu. O ai tonu le tangata e tatauna whaia le mele o le tau whaleanga. O le tangata o le ua tūru tofi pāremia, po le tangata o le ua tūru tofi taitai o le tuangai. E le tatau ana whaia sesi, full stop tu la epa. Le tatau ana whaia sesi tau whaleanga. O le whainga māloa tu lai mai, o le tuangai, e la tau te lango i mata upu mani mea le lei mo le atina ino Samoa. Le tatau lana iese i tū tau whaleanga. A le mea le tu lai mai nei. O le loto ti ngā i la tau ia sa tutu whainga māloa mo mua. Lea la wo mailoa wa SL strategy, wo mailo ma le winga le anga le o le tau whaleanga. Ina ia tau mawhai e whaoloa tau manatu tangata le atunu. Ina ia suia. E fiu ai whare tau whaleanga. E le mawhai lava na to e pale mai lato. Ono lea. Le leipen whapea. Pena le lua tolu ni sui. La e sili aile. Le whainga mālo le tūlai mai. Lo lato. No matter what. They will never. Ua a o ina mawhau tangata Samoa. Ua tilo tangata Samoa. Fia tau sanga. Lan me sa whai wha sau sili. La fonga sa whai e tula epa malana vaenga. La tau te leilo wha alo nia i a tangata. Mea pita sili na matanga ama le manuia. O leo e ave susunga wha whianga inga. Ile tula fono. O lau fesili. Nā sau sila fia. Ao o tu le lua fe tō tsfuro lo tu maule ma losi o to ina lea. E toi ono oso tu le palota ale pa. Mana tua lana tu la fono le na whai. Le na toi fe ese ia ia malana tama to le a fua whafisi. Le na nofo ma whai le tu la fono. A whai wa ienio mai tu ngai le tatauna e toi a palota. Le na le mwhain toi a whafisi. Wa tatau whala na o ia teia. Ia langa leo ieni mai o to ina. Ai mai tu ngā wa mento le ma whau. O le mai la ieni to ina o loto, o leanga. Ai le, le mai le nā. O ai le profesa mawalu lunga nyo na whai, longa whafo mai. La to te le maua le mai le nā. Ele se vai o. Ia, to inga mai fo ila ia. O le la oi loe he chapipi, o le vana mai e le latu teitai. So le pau yo tangata so le pe musu e whai se whai unga le latu teitai. Ala oi loe le vana maua le mai lea. Tau sao e nata. E moni sao le lei, ai sea. Lei na whewhewhe whai. Wa o lato umana le pewa no whatu telo i sita pokalame. E whea wa i tu la epa maleki e loka i o lato whafonga. No i pe ufa peto ina ua ori ia a. Na whewhewhe uma wa le uma tu la epa wa longa winga. E iei ni mea tu ngā, pe o ni tupe me tau tupe, o lai o umai toi ina. Lea la inga le mawhaina o ese. Wache a ngofa matiti le tu la epa. Whawhetai la wā le ngoa matua ia ale. Leo ta anasi. Whapea mau. O toa ia taimi o le mantua le na maa lo ale le HRPP o le fast. Ai ai la tau ia. Ina ua whesilingia inisi o la tau whongtanga o la tau caucus. Ai loa i nā e le fiaru ese tu la epam. Ale na tu. Toa nei na o tutu o whamsinonga toi fwoi whawhainga palota. Ale la vai muri ta i la vai lesi a vaenga i lei loa se. Ala la vai muri ta i ai. Ia wa vai nei la i mea i tutu po mai. Ia. E kilipi muri nei ana o na lafo mai ma o vata mat. Na whai lunga na vai mai e to tiro tangata.
le pese whapea ia le i o limoni. Ua te tauna loka o le so e loka ila au. O le so e loka ila au. Te le lope se me tuai pa se me fo. O le fesiri linga. O le alma fuanga. Ia watu e pese a ia le mela e tupu ia ia. Wa tu se situ, watu tauna e whiwai. O ia watu tauna loka. Tau mai le atina o Samoa. O i e tauna tele i statara noa mo le atina e ina o le atunu. Ai ta tele i o le atina e mo whanua. Lenta tatara noa mo mua ma e maia le tūtara noa ngā le fionga le li parimia au tō ina. I se whainga e avoid dai mea i o pa elections. I le whainu mera. Tato e pa ia i si mesia ina i whamalamalama wharongonongo me la tunu. I se vainga fo i o tatou au langolango. Tato te wheso soania i le malo. Ina ia suia se whainu mera e o la asia e le tangata palota, e le tangata tauwa. Ina ia avoid te reto e whai o meni o pa election. Moni tu la epa. Ua whaingo fie lava ona au sia le afa o whainga palota. Yeah. Ai ia whai se tapu la sia atu 3/4, which is o inaim e tapu ai. Wa o te tautonu whai la. Mea lo tam whaine i eile a fionga le li pale mia man whainga malo i le toe ilo ina leo tu la fono whainga palota. E te lese la sanga lo la to tam whai ai. O na whapea mai tele nisi o vaenga tu la fono. E le manino i tu langa leo whainga palota. E man tuafoi. O tu la fono nei, na tope lau e toi ina neo tu la epa. Ina ia pui mai ai lava lana vaenga le HRPP. Yeah. O lea la mo tu la i mai nei. It becomes a nightmare. Mai se ia nai tamari ia o e whaili lato by election. Te langona, not only o le au si o le 3/4, a la iai se la sanga o se pā la a lifi lunga e le whainga malo pe a ilo tu la fono nei. Leo avertangi atu ia ina ia whai se strike out. Strike out. Motion. E ave se ai morianga. Lea ia li le li leo sio eri leo te watu le tū mai i o ia le isi tangata the base main man o leo lo whai ma mori mau o wham sinonga lea. Tula epa. Se solo mua tangata le se lumanai. Solo mua tangata le se lumanai. Ia la lana fe au e nofo mai o i sa la whai i sa funi. Ai le oso i a sa fata. Se tu lo al fafonga anga le tu malo. Le fionga ia tu iama le tu malo. A un sa fata. Se maua matua i tu i ele amo. O la lana fe au e alu i fua. Le oso fia fata i tai. Le mele na tupu i a whale adili i a male tau sui mai whasani le anga. Le wala oso ai. Ia le alwa le po i inga na tupe. La wala alwe whata upe tupe le HRPP ma alwe whailanga. Ia o le alana mauli mau. E alwe moli mau i le tupe a sa whata ia mai le malo New Zealand. But o whesiri ma whanua. Ia pio le se senga lea. O namlau uru. Na ia whanga ina le meo le audio. Le ona pue. O lana a o sioeli. O le alana mea sioeli le whaila alwe whaiela na mori mau. O namra urupe le o lana mori mau ngā kango pue le taranoanga. A o sioeli la. O le alana mea le alwe whaiela na mori. Ia re mau tau sua so na lumanai. O le ale sita. O le ale sita lai whai. O la wale whai se moli mau se tau mau ai sina mai ngā tupe so na lumanai. Wai le se mea le whape moli mau. O le tala le a mai whape wale moli mau. O le ena wa whai tufa ngā tupe o le tumaloa sa whata. Pe wa whao ngā tupe ia o le vaale na paudia. Wa whao ngā e whai ele campaign o le palota. Le manino. Ele iai se campaign tima tu ia. Ele iai ni whato singa nofo lava ia. Le fionga tu iai lona maota. Ma mata mai le lato fetolofi le sa whai le awan tele. Maulua tu i le fale ma le fale. A le la sa. Ia watu foi. Ia tu lo walfa fonga anga sa mo.
O le tama I papet le atula e pa le ula le o sioeli. A fo te whai ngā le apa whango matuntongi. Ei. Ar me fo le papet so le pi kui kia ia fasa mo isi mo ka mai le ka sa o so tua e oso moso. E la mo fita unga. Me tonu le isa na ia ele o ia se sui pa lota. A sa fata. Le isa na ia. Me fo la le ye lape I o tu la fono whenga pa lota a. Mantua foi le o ia walaki. Na sau no manino lava le min star fam sinonga. Tu la fono le ma fau tu la fono nei. Le fana tupu le fionga min star. Mantua e nofo le ula le o. What's his name? Le nofo. Le na alu fele tangi fasanga le fionga le min star. Ulungia le sifi. Matafeu. Sa leo. O le na alu fele tangi fasanga e nofo iwa yusu. A le nofo mai o ia fo ia ana ia le sui. A le matai fo ele ai so ngai ngoa le lola pa lota. Io. Le fo la wa fai e le ula le o sioeli. O le ala na fe au. O ia o se tangata pa lota safata. O ia ilo ngai ngoa le lola pa lota safata. Tasi le me o te tauna fai se fai unga le malo I le HRPP. Ta tauna abe whamasinonga mea ia. O lea me konga le ka un me so vale. Awe le fatuai. A whaoso tuai oso mauso. O leo so vale la le. Tuai o mau. Arona pona tele tupe. E alu ai whamasinonga ia. Tele le taimi alu vale. Ia se vale la umatwene tau sanga le la. O a whafonga mai le fionga ia tu ia le whaipule. Whapia fo ia le fionga ia mai awa. La tawan manga le whamasinonga nei e malo. Sulo le HRPP male le ai se luma nai leo sioedi. Ua ta taua ona whaidanga o le tasi le lua I lo kono. Ai simila uma mea ia. E pau whala tangata tura e pa. E whalongongo iai e tanga interview mai le fionga ia saidele tura e pa. E na te whaoso. Na te whaoso le toe ina. Ale nei foi toe ina a moso. A whaoso to ale le ai se luma nai matali mai. Ma walalo ina ilo na ia tangata. Lea, ina foi o kama ia rehearse la ku kanuanga. E kalangoa mua po a mea ta taunga kalangoa iai ko au mai dori ngori ea. Toa masani ia. Ele peda o ka ua kanuanga defka ka mai e dunga. Ne ta pena tangata I landa pitola au. Ele fa pengala ka mai. O ka mai e kalangoa mua e discuss mua ta upo tala no iai. Ia fa toa on air ola ia. E wa mo tangata pepelo. Mo tangata pepelo ia alu e fafau ia I loa tonu ale tala la afai. They don't talk about anything naturally. Ona lea mo le fau leanga. O le asa u ba ai. E toyo no lata mai se te mi toyo o le fiunga le lipa le mi lungo social media po le latungale umayani le no foi. E le to suia fai unga le fionga le lipa de mia. Awa ye la se swinga. La sa ai ye pe ka melo town mai le me le. O te le swinga e pa wale e senga le mai ai. Wale o to ye ni vevesi a isi le au fai media. Anga le newspaper le observer lo fai nei le amio le anga le o le tau fa le anga ia pa wa ia no va ai tu lo wa mai le fai loa ale fionga ia vui Clarence na o pati tu la epa le ala watu la I mai le commissioner of ombudsmen o le fatino la to duty Tarsia o le mea mautinoana Tarsia ia tula mai ia se sosoni I le malo o le atu langa ia tatu lo ia siri utaunga loma tu foi whanono Whamara hia ese le tele o mata upu olo o whaapea ona a vea le taimi o le fionga le tato lo ia sili. Ona, o nimta upu pertaining I le tato forensic.
Ia, le lau tūlai tamaitai o ai wharingoa tamaitai o lui. Leu tūlai mo tuia. Miro lui. Ioi. Ai o tamaitai o ai ringo tamaitai le pe o le prosecutor ngai na te whaia le whamsinonga lea. Which one? Leone Maio? Leone. Sua. Ia. A whai nei ai se e pona ia whamasinonga le. Ale oi lo mai samo. Le ai ma se iota e ono a fia ai ia tuia. A te o sau nei whamasinonga e te les whale tonu. Nā se whina ngai. Tula epa, o te tonu lava ia. E le se whale tonu. O nai titilo i le tangi le ave. E le o se tangi whaasanga i ni bribery. E le o se tangi whaasanga i le bribery. O le tangi whaasanga i le tupele o le waa. Which is, it's got nothing to do mai i le whainapalota. E le o ni tupe. Taula na o e tangi i le malo, e su le malo. Wela le me honua le tau sanga ia. Ia tu ia, e strike out. Because it has nothing to do in the whatosina. Ia o mea pipi o umane i le whawhau. Ia. E mawhana tu ia. Ona e le lelanga advisor. Sion fatua. Ioi. Le manino le lei ia o le loia tamaitai o le manino le lei i tau whalenga o lo wheni. Ia, se vanga o isi e tam tau po ina, mawhanua whamanmur. Okay. Ia, le wata abatua. O le na foi, lesi foi la le whasala launga pepelo tau whaleanga a le tātou observer. Mantua no mata atu lunga le promotion nesa au mai. O le mana nei ia mata te lo le melesa ia wa lewa na ele te malanga isa motu la epa. Le melesa ele le westek yaso ia. Le sa ia roundabout. O lu matu la nga na watu o yele malai ta alo ta o malai fatu. Fea, i lunga le ocean, lunga le sami. Ioi, o tanu uma ina. Okay. Mama na ele tanu ina. La lau fai le malai ta alo wa Yesu wingi matau penga mo tamaiti ta o malai fatu. Wa te lele tanu. E mai wala ina pasi le tustala, used to be tustala lo ta noa. Alatu nei le mele sa ele casino yaso ia ina le time tustala. Le lau so atu ai ma le Lava Hotel, alu atu ai ma le Elisa Hotel, alu atu ai ma o ina la le watelele tanu mana na yo fale sa moa e afo si ma fale leila lo floor ma me uma no watu tu ina e o atu yai a inga e fai e la to ta faonga fai e la to metau mafa no des le no fo lap seven fasa lau fai mai ia va e fale le o fai a le o so e tu pele malo e tu tongi le a mai fa manino le malo e fai fua tongi fai fua o me o tangata e nofo aiva. Na e mai se, luma atu, lo iai le e kalesia le le worship center, le fa o fai langi le fo launga ia Williamu, ma foi. O inale ele au lotu na tele yo le a fo le kalesia na. Le tele na lato fa nga ina i asosai i malai lea, e fai mai ei lancha a inga wai mamau tau mamau fale ainga mamia. A o pela o i ale wa mai fal fasa longa pepelo fai mai o lewa mai o lewa mo tongi ele o lewa fai mai mo tongi ale fa manino mai le ele fai nga malo ele ia se fufuanga al malo e tongi o le me o mai ia san wa fatu wa le masino se me sa wele le newspaper le nei malo se tau faleanga o ye se fufuanga le malo newspaper le. Ia, pea no fai atu, talo sia wa lewa fa manino ia le fionga ia Vui Clarence, o le la titilo ia le fo le Commissioner of Ombudsmen, i le mea lewa tele le faina, i lunga social media le matanga o la fonga, ma le sao, ia fa sala launga ia mai. A tonu la, not only individuals, but la vea i ma le media, social media, i tau fa leanga.
Ia. Mai ia ni jam tau pu ina I lau. Ia, le mta muli ia le wa mawal fa manuianga le ali fai pisinisi fo le o Frankie a. Ia. Ke lona langa le sa mu le anga umalona fale langa hypermarket nga na matua I mu le anga le fale na ia le wa mawa mai le tala wa mawal fa manuianga sputas miliona a. It's such a big outlet. Te le ia. Nge ele popole e Frankie. Te mantua tu le e pa la umalanga te mina wale sa mo wale le fai ngā palo te le no fai lo mai ai. Se tasio fale te le. O te ronga, it's more than 2 acres. Yeah, o le si fale na Frankie. Oh. Yeah. Le si useng. Yeah. O le si fale na Frankie. Massive. Te le. Yeah, o te langa le popole la ia Frankie le wa mau malan su tasi miliona. Yeah. O le afa pena fo ila ona toi open ai se si ona la fo. Yeah. Yeah. No le na wa matula o vaenga tula epa I o ta asia wa faisi na leva. A o te le eba tuar ta asia. Mua no fa pe atu tau fa fonga anga sa mua. O tau ia leto te wala au mai tau tupo tau asia fa mole. Pe o na fai lo atu. A fai te vave mana o sau asia. Ia vave na mai lau tupe le taina le tolu le uli o le asfaraili. Mana tua asfaraili lo tātou. Aso tona I le ngā lulue le matanga luenga le asia I le weekend. Ma ia e mana tua. E ese taimia tātou. Ma taimia Amerika o lo I ele ofisa au tū. Ese fo I aso. A uma e ala le sa tātou wa tātou asonga fua. Ia tau mana tua. O le asonga fua nā tātou New Zealand. A ua aso sa Amerika. Fato ama whaila na process sau oka. I le aso lua tātou nei New Zealand. Wa le wa asonga fua I Amerika. Ta tala I lata office. Awa e nisi. Se wa vili faso sa mai te au taimi o la te whainga ruenga. Ma wha a mai. I le tuaina mau amantua. Na mala au mai o avenga ele fa mamla manga ele taimi tstauna mai lan tupe fa mole lava papale mai pe ona o fa mamla matuina ia o le tatou vaile nei o le tatou asia le nei ia o le vaile e fa fangula popo fa pea e lua se lau o ie tolu se lau ma leono ta la New Zealand ia process ai lau oka amatu ia matato kulimi wa uma kulimi le na watu I Amerika tu la epa. O le tato Renew 28 ma le Redox Gold. Ia o tele la ia le wa oka mai le lata Redox Gold. Ona o le taimi le angala nei tu la epa. Mata utia le malulu New Zealand. Yeah. E le to ina malulu. E o tele la nisi le malu le tunu. Fai mai wati ngā so onga po ngā iwi. You know, it's arthritis as well as the gout. Le la le oka mai ele la to Redox Gold. Fa mole vaben so tai mai a mai lau tupi ina ia vaben a watu lau oka. Ia le natu la epa. Ia watu ia nei tu la o te mamoli fa taiman fa malo. Ia tatu pa anga masani. O I la tau lo fa pena lango ina ta au nanga. Ia e fa pia foi ia le lua pokalame ma le fionga ia leota. Ia o nisi la tautu la epa o lewa lau mai mo whanua o a whea toi whai mai ai se tau whale tolu, le tautu a tolu o oe o leota ma tu la epa whatu ia se I tala noa mo muas toi ina tu la epa. O te loe e te ita ne o whatu toi ina. So o te ua mio ngā rua lau a whai mea maru ko rua o ko inga so le a se... Whatu, wa mata mai mei tala noa nei. Ma whaasoa ma tāwhia vai mai tāwhia tano whai. Ele tama e ika ke lea whatu o ia mai o ia te ina. Aro whatu ia tāwhia? Ia le lei. No whatu fo ia soi ia lau whafonga anga sa moa le nā wa umana. Whai atu se whaasoa ia to e maua fo inisi tātou tala fō.
se Israeli Samoa po a uma mea o lo tutupu ia na watu ai le tātou le mea manino tātou te le fia watua le mea whai leo le hia sei a watu le mea moni ai mai se lava se saunoanga mai le fionga le li palemia ngea o le nātu la epa ia whamanuia le tua e fuafuanga o tutoe o le nei aso ia ai mai se fo i tawanumanga o le vai aso tātou toi whailoa i le asto nai ia soifua ma ia manuia ia whaftai tele mo whanua whaftai mo lea vanua whaftai mo lutemi ia whaftai fu i tāpenanga alofa tele atu mo urua man whanau whailoa pena fo i soifua whaifua ia manatu sa mo lea ua tātou pa i maili si ui o le tātou tautua fo i male au nanga o le nei aso ioe ia manatu ua le ufa mara mana maina nisi mta upu ia o nisi fo i o mata upu o mawhai o na tātou tala iai ma tātou awa o ina whatasia i tātou ia a o le lau te lenga lava o le manuia o le soifua manuia o le tangata lava ia e mwhai ai o na whaawa wina tātou por kalame ia whai fo i o la mātou tala no atu lunga nei ia o lau tō fo i whaafonga anga mai matu o lalo mai te lei o lau tō sao pio no whai atu te leo taimi e umaloa ia o na fo i lola ia lenga te tea u mo whanua o leota mātu te toi fo i whai tau au tō comments o au tō komeni ia o whalea onga nā mo i mātou mea nā mo o mia pia a le tari atu le taimi o lea mai lau comment ia le lava ka kam whai see through au tō kemi o lea e o ngilu ai o le taimi e umai ma mawai lea wano ia o te toi go through malava i au tō comments e te lelo na whalea onga mo i mātou o me lea ia e momori te lea tu lenga whaftai tele Samoa ia o le fo i lau te wea tusi o tō fine le fo i na whautua ina u le i le mātou lunch i o ta itani o tangata fie whautua mai matalia asasi fo ia I'm just human e sasi i te mi whaale tonu ai e mo le temi nei o le tātou alofa tele atu Samoa whaafonga ia o le tātou atunu i ta māmatina matua o taitai o Samoa mai e le ao le malo man masiofo ia si pa ia le palemia mana na kapeneta ma le fatua o minista langolango o taitai ma le sui taitai o le tuangai o le fonfitalai ma le sui fonfitalai o taitai whaale ka le sie so se whatawhaitaulanga ia e alofa tele atu le tātou tautua ma le aunanga whamanuia le atua ia te autou o taitai te o ai taitai o ainga sa o matai ma vaenga uma ia o le alofa o le atua pule te tele na te toe au maia le soifua mleola whamalosi ei oe whamalosi ei au ia tātou te ui mea sili ma mea le lei ia e fia ia ile atua i o tō wala uma ia masou fo i ola tau mawhai mo te minei tātou toi whiloa i le aso ata au i le alofa maleanga le lei o le atua whapea atu ia soifua ia